ایوار باش تماشاوان اینجا خوشتوی بخیر بین رادیو آشتی سری داده خواه لیبرونیت کم دیار آتاک که لهمبر سیبر آتاک لهمبر مچه بو جبوی جی منه کاری ام چاوا بکن به هر حال خوشبختانه که امشیان و کشه چاره سر بکن تماشاوان اینجا از زیده دریج نکم ده میوانین مین هجا آمادن البندا منه ماموستا
فواد önen و دکتر یاشار عبدالسلام اغلو جی کیف خواشیه که ام شیان و تکنیک تیشه تکنیک چاره سر بکن وقت مگو سیبر آتاق یا جبو مچه بو مهنه کار بو ام تشتکی بکن او ما جنیش که وده هات چول کرن لو ماجی امی کیف خواش بن که تماشاوان این ما پروگرام ما لایک بکن و پارو بکن کومنتر را بنفسینن اف قدغه که هاتیه سر رادیو آشتی جالی دولت ترک به امتکارن وی به طرف کن لایک کرنا و پارو کرنا پروگرام گلکی مهمش بومه ام خیراتونه که گرم میوان خو ین هجات کن ما مصطفوات önen و دکتر یاشار عبدالسلام اغلو میوان ما هر دو تماشاوان ما هر دو میوان ما این هجازی جنیز و ناست کن ام هر دو میوان خو پیوست ناکه مدن ناسین ما مصطفوات önen شوان کسایتین باکرین کردستانی کسکی که بنابودنگه حتی آنها گلک تلویزیون و رادیو و تشتیوادا درکتیه و گلک کتابی وی نویسین وی ایوی و یه دکتر یاشار عبدالسلام اغلو هنه اما ایشف پروگرام ایشف دا بحثا بویره که گرنگ کن که بس چند روژه 27 مهی که 27 ثبات بانگاوزیا کل بنده بو یا سروک پکک عبدالله جالان که برای دم پارتی شاندوان کچون امرالیه و هاتن لودره استانبول داخیانی اکی دان تماشامان ایجا لسروی داخیانی حتی آنها گلک بصدان شروعات نکردن چاپمنیا کردستان ترکیه و رای گشتن جهان دا گلکی دنگ بدا اف بیر دنگ بدان وی بیر ایشفجی امید گلوه تماشاوان هجا امید بحثا بگرنگی بکن دخوازا بانگا عبدالله جالان جبو پککی گرنگیوی چیه و جبو کرده گرنگیوی چیه بگومان پارتیه که مافیویت کاره دوی وارده بانگوازیه که پارتیا خوب که لاینگری خوب که لچکدارین خوب که یا مافکی پر روایه لی ملت کرد ویویا چاوا بر سباوی بده چاوا بنرخینه هر کس ده پنجره خدا ده ویا شروعه بکه اما ایشه به مسئله عالی سیاسی دا و عالی سوسیولوژیک دا جی اما بدن گفتگو کردن گل میوان خوی هجا ما مصطفوات وار سیاسی دا اجماع شروعه کی پنجره سیاسی دا شروعه که و دکتر یاشار عبدالسلام اولودی جی و دوار سوسیولوژیک و جواکناسی دا و که دکتر یاشار زانینگاه ها صوفیای دوار سوسیولوژیک دا لوی دره دا کارد که و درساد ده امی که خوش بین که میوان این مجید دوی چرچوه دا و بحثا به گرنگی بکن خیرات نکی گرم بکن ام زیده دریج نکن ما مستد بخیرم خیراتن سر چاوراتن وی خیرندار و بیجی و ملاوای لجنابت و خبرکار رادیو آشتی دکم و سلاو و دخواز سرکفتن لسرخوبون خوازان دکم گلک سپاس که ما مستد ام سری دا اونکم ام جنابت دست بکن ما مستد تجربه من بحث کرد پنجره که سیاسی دا تجمع بحث بکی اف داخلانی که استانبول هاته بره برن تیدا 7 کس کچوبون لوی داره اف وینه که هم بینن تیدا خیال کرن که وارنه ویا وکی مونتاژه که آتیا کرن یعنی مروف دبینه که دستکاری آتیا کرن دوی اوه دا خیال که یعنی کسی این پسپور فهمت کن که ویا نتشکی اورجیناله یعنی مروف دوی وارد بود که تو وی مسئله وی داخیانی چاوه بود که من مصطفوات کرم که دوی واردم بعد گودرج نکتم نوها گرمج سرهزدانا شاه بیدولاهی نهری ده دست پی بکن 705 ساله ملت ما شر آزادیه ده و شر رزگاریه نتوهی 105 سال درباس کریه هدف بی شری جسری ده دولت بوینا کردستانه بو رخصتن می سردما مدرنیت 100 سالا بیستا
rêxistinên serxwebûn xwaz bûn, çi rêxistina azadî, çi xۆybûn, çi komela jekav, çi rêxistina hêvî, evana rêxistinên serxwebûn xwaz bûn û şerê rizgariya neteweyî dimeşandin. Ji 45 pêv bi damezrandina Partî Demokrat Kurdistana Rojhilat û dûr Partî Demokrat Kurdistana Başûr seranserê Kurdistanê em dikanin bêjin tarzek siyasetê ya otonomîst serdest bû. Li Bakurê Kurdistanê salê hefteyê de piştî salên hefteyî nedeh rêxistinê me li Bakurê Kurdistanê ava bû. Ev rêxistina giş rêxistinên serxwebûn xwaz bû. PKK jî yek ji wan bû, belkî ya herî dereng ava bû ew bû. Ev gîrizgah bo çi ye? Çekdanîn û xwepesixkirina PKK'yê dawî li şerê rizgariya neteweyî nîne. Ev ne ca yekem ku rêxistinek siyasî li Kurdistanê xwefesix dike. Salê dawiya salê heşteyî nodî de gelek rêxistinê me xwefesix kirine. û ne cara yekemek rêxistinek mey siyasî dawî li şer tîne. Bêyî ku ez Partî Demokrat Kurdistan û PKK bişibînim ji hevdû de li ser mijara çekberdanê ez dipeyivim. Sala heftê û pênca de piştî peymana Cezayirê dorpêçek li şoreşa Kurdistanê bû. Melemsa Berzanî dawî li şer anî. Di heman salê de hem Yekîtîn Niştiman Kurdistan ava bû, hem Partî Demokrat Kurdistan qiyada muwakkat ava bû di heman salê de piştî çekberdanê. Ew herdu rêxistin sala 2005 de serokê van herdu rêxistina yek bû serokê dewleta Iraqê, yêdin jî bû serokê Herêma Kurdistanê. Yani divê em weke bûyerek pir girîng û dawiya şerê rizgariya millî hatiye li vê banga Ocalan û beyana PKK'yê neniherin. Şerê rizgariya millî dê bidome heta ku Kurdistan bi dewlet be û milletê Kurd derkeve ser dika dîrokê. Li ser vêya divê şik bi tu kesî re tinebe. Tayyip Erdoğan doho beyanatık da goj xendi çend kes û derdorên fanatik konsensüsek lehevkirinek giştî heye di derheq vê pêvajoya Baxçelî û Ocalan de. Em ew terefin ku Erdoğan me fanatik dibîne, em ji wan terefê fanatîkin ku em li dijî vê operasyona dewletê derdikevin. Em kî ne? Em Kurdistanî ne, serxwebûnxwazên Kurdistanê ne û sengerê yekîtî û serxwebûna Kurdistanê tu carî terk nakin. Ocalan jî di dawiya peyama xwe de dibêjî ku ew kesên ji jiyana hevpar bawer dikin û guh didin banga me ez silaba li wan dikim. Em ne ji wan kesanin jî. Em ji jiyana hevpar a kole û efendiya bawer nakin û em li gotinê Ocalan guhdarî dikin lê weke ew dibe jî em guh nadin gotinê wî. Divir de divê em vê operasyonê baş fam bikin. Ev ne pêvajoyek aştiyê ye, ev ne pêvajoyek çareseriyê ye. Ev rasterast operasyona dewleta Tirkiyeyê. Operasyonek bi çi rengî ye? Niha di lîteratûra dewleta Tirkan de Kurd du şiklin. Kurdê hundur û Kurdê derve. Desta wan ji Kurdê hundur, Kurdên Bakur Rojavayê Kurdistanê û Kurdên li Tirkiye.
dijin Kurd derve jî Kurdistanên her sê parçeyê dinêne. Erdoğan piştî ku Bahçeli ban kir û pêvajo meşiya çû Diyarbekir got tu têkiliya vê pavajoyê û hemwelatiyê minî Kurd tune ye. Ango ev pêvajo, ev operasyon esasen ne ji bo Kurdê hundir e ji bo Kurdê derve ye. Ji wê rojê û vir de ev kesên partiyên ku piştgirî dide vê pêvajoyê û ser navê Kurda vê pêvajoyê pêvajoyek pir baş dibîne wate ew ku ew jî ji bona Kurda napeyvin. Bisedem serokê dewletê gotî ku têkiliyê vê pêvajoyê û hemwelatiyê minî Kurd tune ye. Kurdê derve rewşa wan çi ye? Başûr eva 20 salı bi awakî fermî dewletek federê ye. Ev dewlet ji 4 aliyê dinyê de rewatê dîtin, tê naskirin û têkilî pêr tê danîn. Rojava ev 10 sale tarza siyaseta wan ne dilê me bijî, meclisê wanî herêmî hene, wek işte kantona Kobanî, kantona Cizîrê yan Dêrikê. Hikûmetê wan heye û artêşek wan heye. Em dikanin bêjin li Başûr nîv dewletek me heye, li Rojava jî çarîk dewletek me heye. û dewleta Tirka vê dihesibîne ku zû dereng Başûr û Rojavayê Kurdistanê ew ê yek bigirin. Rojhilatê Kurdistanê bi serhildanên bo jîna Emînî zêdey 2 sala ajot kasî ku Tahran tehdit kir wan raperîn wan serhildanan di heman demê de dewleta Tirkiye jî alarme kir. Piştî berdewamiya şerê İsraîl û Filîstîn û ku dest û lingê Îranê yel herêmê hat şikandin Hemas, Hizbullah, Esad çû û tê pêşdîtin ku ji niha û pê ve hedefa İsraîl û Amerîka dê İran be, her roj Yemena hevalbendê Îranê jî bombebaran dikin. Rojhilatê Kurdistanê jî dînamîkê şoreşa Rojhilatê Kurdistanê jî bona Tirkiye metirsîdar e. Ji ber wê yekê pêwîstî bi operasyonekê dîtin ku van geşepêdanê li her sê parçeyên Kurdistanê bandorê li Bakur Rojavayê Kurdistanê neke ji bona wê operasyonek darxistin. Hedefa vê operasyonê çi ye? Hedefa vê operasyonê ger ji destê wan bê hem Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê tek bibin. Hedefa esasî Rojavayê Kurdistanê ye, lê Başûr jî hedefa vê operasyonê de ye. Heger tek birin jî destê wan nê, dixwazin bêjin ku em ê we hîmaye bikin. Himayeya devleta me kabul bikin. Hedefa vê operasyonê ew qase. Vaya ji gotinên wan jî em fehm dikin. Yek jê nabîska din te wêneyek nîşan da, wêneyê din te nîşan neda, ew jî maseyek 7 kesoyî. Maseya li İmralê 7 kes rûniştinê, 4 reben li ser piyan e. Bi navbêna wan 70 yê rûniştiyê Öcalan e. Wek serokatiya PKK. Yani Öcalan ne serokê PKK'yî, serokatî ye. Bu xwe dezgeheke, bu xwe sîstemeke, xwe wer pênase dike, partiya wî jî wî wer qebûl dike. Yani
Öcalan ne döndür PKK'ye? PKK döndür Öcalan diye. Em var bibinin. Ve ne etapar ve nekir el uteleji masaya heft keso hebu. Li orta wan sırrı süreye önder runuştu bu. Se kes li Aliyevi çepe, se kes li Aliyevi rastı. Boçı sırrı süreye önder. Eğer bi temene xwebe gerek Ahmet Türk li ortaya runuşta. Eğer bi makamu temsiliyeta partiye be gerek Tuncer Bakırhan runuşta. Fakat sırrı süre önderli ortaya bu Ahmet Türk'ü Pervin Buldan vek sekreterevi runuştu bun. Jüvyar gotup kurmancı bukhine, jadener gotup Türkiye bukhine. Sırrı süre önderdi bejüku. Eğer em Kurdu Türk ve keşeye nafkode çareser nekin hatta du millete müdahale ve keşeye bike. Yani hedef avan çiye du gotuna sırrı süre önderde zelale. Gerek bi serî de rojava lê başûr jî û hêzên siyasî yên li Bakur jî têkiliyê xwe û koalîsyonê têkiliyê xwe û dewletên Rojavayî biqedînin, têkiliyê wan tenê bi Tirkiye re be. Formülasyona vêya çi ye? Devlet Bahçeli formülasyon kir. Go biratiya Kurda û Tirka. Ev sloganek nühe na. 7 sale ve sloganeye heye. Li 1919 de li konferansa açtığı yel Paris'e ev slogan berdest bu. Ve çağı Osmaniye Kurdan redogotin vana devlete kafirin embraye hevi Müslümanın hün guhnedin wan vekme bikin. Hatta evçend Şerif Paşa taciz kirin, Şerif Paşa ji konferansa Paris'e vekşiye. Konferansa Lozan'de hemen listik li devre bu, gotin bi devletin emperyalist u biyani redanstendine nekin, em Kurdu Türk biraya hevi dirokine, keşeye xo em hevre çare ser bikin, devlet amme bu ve tevdeye. Bi heman demede operasyona Özdemir Paşa heye. Özdemir Paşa Ali Şefik navevi esasiyezdi bemkay. Ev u heyetek leşkeri ye teşkilat-ı mahsusa dişinin revanduze li revanduze bici dikin jibona di serokatiya Şeyh Mahmud Hafid de Kurd u İngiliz şerrehev bikin. Hemen listike dibin bira kes der ve karışmene be em biraya hevdune. Naha di daxuyaniya Öcalan de ev mijar çawa teve gotin dibêje Kurd û Türk di dîroka 1000 salî de ji bona hebûna xwe biparêzin li dijî hêzên hegemonîk bi dilxwazî bi hev re tifak kirine. Ev dere wek 100 sale ye. Tifakek navêna Kurda û Tirkan de ya 1000 salî dom kiriye tune ye. Hûn pir zorê bidine, hûn dikarin bêjin 100 sala 16 heyan bi 100 sala 19 di navbêna hin mîregê Kurdan û dewleta Osmanî de tifakek çêbûye. Lê tu vî 1000 salî bigire ber çavê xwe yê têkiliyê Kurda û Tirka îzah dike ne tifake şer e. Dûr e dewleta Osmanî hêzek hegemonîk e. Kurd hegemonya Osmaniya pejirandîye. Kurda û Tirka li hember hegemonya kê 1000 salî bi hev dûr e tifak kirine. Ev derewa dîrokî îro ev çend sale ev derew rojane bû. Bo çi tê holê? Bo vî tiştî tê holê ku gerek Başûr, Rojava, Bakur, Rojhelat siyaseta van
siyaseta Kurdistani bihêzên Ewropî re, Amerîkî re, İsraîl re tifaka çê nekin, werin di himêza dewleta Tirkiye kevin. Öcalan banga wî ev e. Dibe ev têkilî hebek şikest xwariye, erkamey esasî ew e ku em vê tifaqê nûh bikin. Demek ki hedefa ve operasyonu a fikri siyasi dixwazin Kurda ji müttefikê wanê Ewropî û herêmê veqetîne bên bi Tirkiye re ittifaq bikin. Baş e Kurd dev ji hevkariya koalisyonê wan berdin werin bi Tirka re ittifaq bikin dê çi bibe? Tirkiye bi hawakî hîn xurt bi Amerika re, bi İsraîl re, bi dewletê Ewropa re ew ittifaqa xwe xurt bike. Problema pirsgirêka dewleta Tirka ew e. Dibe wexta ku hûn bi Ewropa re, bi Amerika re, bi İsraîl re têkilî deyînin, ez nikanim ji tirsa dewleta Kurdistanê ez nikanim bi wan re têkilî deyînim. Hûn dev jê berdin ez ittifaqê bimeşînim. Yani van rojê dawîn li gel hin qaşo çepgirê wan, rastgirê wan jî bûne dij emperyalîst. MHP, AKP retorîka dij emperyalîst bikartîne. Yekem hûn dewletek emperyalîstin. Tirkiye dewletek emperyalîst e û îro li sê parçeyên Kurdistanê şerekî dagirker û emperyalîst dimeşîne. Tu ihtimala ku hûn dij emperyalîst bin tune ye. Derdê we ku hûn Kurda ji ber xwe bikin, hûn û dewletên emperyalîst hîn bi hêsanî tifaqê xwe xurt bikin. 100 sal berê jî werkirin. Ji Kurda re gotin bi İngîlîza Fransa re tifaq çê nekin. Tifaqê stratejîk komara Tirkiye bi Britanya û Fransa re çêkir. Komara Tirkiye encama vê tifaqê ye. Yani devletên emperyal ev komar ava kiriye. Dixwazin heman lîstikê careke din bilîzin. Belê. Beyana Öcalan de yani du xalê din mane ez wan jî bêjim û biqedînim. Yek jê di devê Öcalan û PKK'yê de pêgehek efsûnî heye. Ev têgehçî ye demokrasî an jî demokratîk. Yekem demokrasî cûreyekî dewletê yê, şiklekî dewletê ye. Wexta yani ev gotinê ku dibin kekê Yaşar ew nahîn fireh îzah bike, nizanim civaka demokratîk, welatê demokratîk, neteweyên demokratîk, evana peyvê vala ne. Demokrasî şiklekî dewletê ye, tu dikane dewleta Tirkiye nîqaş bike demokratîk a nedemokratîk. Ev jî ne çareseriya kêşeya Kurdistanê heye. Li dinyê tu demal dîrokê dineri, gelek dewletên demokratîk di heman demê de dagirker û jenosîdkar bûne. Çareseriya kêşeya Kurdistanê ne mijara demokrasiyê ye. Ne ku demokrasî were Tirkiye Kurdistanê azad bibe û ne ku Kurdistan veqete Tirkiye'yi demokratize bibe. Evana du mijarê ji hev cuda ne. Eva 30 sale PKK û Öcalan di ser van her du têgihna de sergêjiyekê dixulqînin. Yadin gelo rewşa cîhanê û dewleta Tirkiye ber bi demokrasiyê ve dehere ya ber bi tiştekî din ve dehere. Mesela em li Amerika binerin heftak berê Obama daxuyanîk da got milletê Amerîkî nema şaşî û rastiyê kanin ji hev cuda bikin. Demokrasiya Amerîka tek diçe. Duro berê jî Trump û Zelenskî bi hawakî pir demokratîk
بهفره دپیوین لآلمانیا هلبجارتن چێبوون پارتیا یەکەم خریستیان دموکراتی پارتیا دویم نئونازیه سوسیال دموکرات بشونده دهرن سرانسر اوروپا پارتی سوسیال دموکرات نه پارتی اوتوریتر توتالیتر خورد به چما اف شر جهانه دهندر شر جهانه ده میلا دولتا نلسر دموکراسیه لسر اوتوریتریه توتالیتریه روسیا ده همان دمده چین ده همان دمده Türkiye eva 8 salı PKK'ye ku dibêje faşizma Bahçeli û Erdoğan. Bi sedem em hevalina ticari devletê rasterast ji xwe re nakin hedef. Partiye Türkiye ji xwe re dikin hedef. Hinka dikin dijmin, hinka dikin dostê xwe. Di şevekê de Bahçeliye faşist bu demokrat. Faşizma Bahçeli û Erdoğan bi gotinekê ji holê rabû evana bûn Partiyê Demokrat Öcalan, Demirtaş, Bakırhan kêfxweşiyê û spasiyê û temenekî dirêj ji Bahçeli û Erdoğan re dixwazin. Wek encam em fanatîkê Kurdistana serbixwe û yekgirtîne. Em sengerê Kurdistana serbixwe û yekgirtî çol nakin. Ji ber wê jî em vê pêvajoyê wek hücumek li hember her çar parçeyê Kurdistanê dibînin erka me teşhîrkirina vê siyasetê ye. Pirsgirêka me ne ew e ku PKK'yê xwe fesix bike ew ê çekber de an bernede. Serokê partiyê dibe ku ev 35 salê we ye we maneya xwe winda kiriye hûn xwe dubare dikin. PKK bersîv dide dibe rast e tiştê lazim 35 sal berê me bikira herî nêzik 20 sal berê divê tiştê gerek me bikira me nekir em ê ji niha pêve bikin. Ger ew ji xwe re li hev dikin partiya xwe fesix dikin bila bikin. Dev jî çek berdidin ji xwe çekê destê te de nev armanca Kurdistanek serbixwe be bêwate ye. Lê ez qenaet nakim ku PKK dev ji rêxistina xwe berde. Ew ê PKK fesix bikin beyana PKK de ew hebû dibe li Kurdistanê li Rojhelata Navîn û li her çar aliyê cîhanê em ê rêxistina xwe demokratîk xurttir bikin. Ez li vir bisekirim dûr li gor pirsê we ez bidomînim. gelek spas ke mamoste Silav Rêz bo hemî temaşevan ha em kêfxweş bin ku komentara dinivîsînin rastî ev gelek dibe alîkar ji bo bihêzkirina programa me û ew êrişên ku werin ser me jî dê berteref be loma mîme hûn like bikin ya jî hûn komentara binivîsînin. Zor spas bo kesên ku niha dinivîsînin û kar bin parve bikin. Mêvanên me rastî tiştên hêja dibêjin loma ku pêwîst e em bername parve bikin û like bikin. Bêguman em ê behsa navaroka daxuyanî jî bikin. Daxuyanî da hinek tiştê hene ku yek jê em bêjin mesela serxwebûnê, federalîzmê, xudmuxtarî ya jî otonomî tiştê ewa qet behsa wan bike bê vana bersiva pirsên Tirkiye û Kurda nakin. Yani divir da ew yek jê yek ew e û ya din jî mesela çekdanînê yani eger çekdanîn çêbe ji bo Kurda fayde ye ya ne fayde ye em ê behsa wî bikin ya din jî tesîra wî ser parçeyên din dê çibe ji bo Rojava yani ji bo Tirkiye çi dixwaze naxwaze ev aqasa belkî giringiya wî tune be ji ber ku şerê 40 salî da li Bakurê Kurdistanê ev tişt xuya dike yani lê ji bo Rojava û perçeyên din wê tesîrekê çawa bike em ê behsa van tişta jî bikin. Em ê kêfxweş bin ku Doktor Yaşar Elselam di vî warê da di warê sosyolojîk civaknasî da ev ê çawa bike. Doktor tu bixêr hatî nizanim deng çawan e gelek spas ez pêşê lêborîna xwe dikim ji ber ku cihaza ku ez pê
كتيبهم راستی پروبلم چه بو لما از آن هر سر تلفن ما جرنا جی مساج فلان تی و جمرات دیگرتن ل هیدارم دنگ من باش بیست. دنگلک باشه بله دنگلک باشه. من قاسیکو حوالی خوی هجا ماموسته هجا کفات من گودار کرد راستی آخفتنا کفات هبو یعنی او سدما کو عبدالله وجلان ده ماده پیشی ده او ده او کدا ایزاحت که جبو چپ که چبو و جبو چه جهولی راده که راستی یعنی دوی مرو جور دست بکلی کفات او توگرا دیروکا توگرا کرد هبونا وی سوسیولوژیک سدما هبونا سیاستا کرد سدما هبونا تمثیلا کرد توگرا نتوابونا کرده اواجی دیروکاوی کوناره و از جبر که فواد سربیا سکنی از سرماده ایندن بکن لتنید خازم بجم که توگرین کردی سال هفته ای دا نتنی لسر اساسا ریال سوسیالیزم و شر سار و سر او مسئله که تندو تجیل سر کرده هبو دربه چه بو او چه بو نجبر ویا چه بو نتوگرین کردی توگرین کردی چه بو نجبر که نتوه که کرد هیا دمکو نتوه که به لسر ناوی ویجی دبی سیاست هبه بسر ناوی کرد سیاست کرد دبی هبه جبر کو سیاست جبو پاراستن و پیشوبرنا جواتا نتویه جواتا کو بردوامیه که دیروکی هیا و نتوه دبی شرط هفدم ده دبی خواه بپاریزه ولاتی خواه بپاریزه دولت خواه آوا بکه جواتا خواه مدرن آوا بکه سیاست کردما کو بیجی سیاست کرد سوسیولوژیک معنا بی اوه اگر سیاست کرد مشروعیت هاوی نه نتوه کرد با چه معنا چه واته چه مشروعیت هاوی نینه یعنی مشروعیت سیاست کرد سر حقیقت سوسیولوژیک یا نتوه بونا کردایه اگر تو ویا رد بکی انکار بکی یعنی تمثیلی رابی سرناوی وی بگوهرینی گوهرتنا چکی و چاقی معنای هبوناته نامینه و تو دبی بارک گران لسر ملتی خواه ملتی کرد 45 ساله توگره پککه بارکه پر گرانه که بلکیش داگرکری گرانتر بویا بلا سری ملت کرد لهر دری لدیاسپورای لباشوری لروشلاتی لروجاوای لباکور لهر دری جبر که او تمثیل هر چقاس جه خسریا رسنیا نتوا بنا خواه دور کت جرا بیانی بو او قاس وقت تمثیل که خراب لدنیای و ناو ترکادا ناو دنیای دا وکه تمثیل که خراب حتی قبول کرن و لورا ایرو گاوا که سروکی وی دبیجه که از چک دادی برددم و پارتیا خواه فسح دکم لوما دنیا آنها پیروز دکه وی اوکی یعنی پیروز دکه که پارتیه که قاشو تمثیل ملت که دکه خواه جهولی را دیگه اویات ویواته که اویات چه علاقه بی ببی سدما که مشروعیت خواه جدی گرد نابینه لبر پروبلم اساسی راستی اوه که تیویوان خرابی تمثیل تیویا که ایدئولوژیک تمثیل هاتیه گوهرتن پارتی هاتیه گوهرتن پکه که نه تمثیل سیاسی نتوه کرد که تیویا پشکریا خواه جملت کرد دیسا دگرد یعنی دیسا دبو پارتیا ما پارتیا کردا پارتیا او ده چاوه او کسین کو پشکریه ددان ایرو او چاوه او کسین کو
لميدان شيخ سعيد لديار بكري بشتي بلاوكرنا مانيفستوي او بياني هركس شكستي بو هركس كتيبو شوكي ابيا ديار ديكاكو يعني هيجي ملتي كرد قسمك ملتي كرد يعني ور هيبي ديكا ور تصور ديكاكو تمثيلا بكيكا تمثيلا ويا يعني تمثيلا ناسنامه ياوية زماني بيا هبونا بيا كولتورا بيا فلان بيامن اگر چه کو براستی پکیکا چک دینا و خاف فس بکه اویا راکرنا بارکی گرانج سر ملی نتوا کرده اویا کلی طبیب امی سر بپیون گلک استنگی گلک پروبلم هنن کو جمرا او نادن کو ام بجن اویا بچه سری امزانن 1999 هذا 2001 دودا 2013 همين بروجه هبون همون تشتان هبون بلكي هنجارات جي زيدا ترجي حتى ناوي بكيكي جوري راكرن كادك كرن تشكرن كونغركال تشكرن نظام تشكرن لي دي ساجي او بون ليت البت از سروات شتامي سر ببيون لي اس تاخذ كم سر او كم بيون يعني سر او متنا كو بلاكرن دنگی متی نوعی خواست از وی بکم یعنی ناوارو که مثلا اگر ملت کی 5-6 میلیون جماراوی به و ستاتوی کی تجیرا نخوازی مثلا بیجن سرخوابون دولت فدرالی اتونومی یعنی تیدا بحث زمان جیناتیه کرن یعنی مثلا ده سالین بری هشته داد دقیقه وقتی که دگو به زمان دایی که پرورده یعنی ملت دگو وانا رفورمیست نزانم چو تشته و افجی تیداتنه یعنی افجی چه تاثیر و دوار سوسیولوژیک دال سر ملت بکه یعنی تشتکی آوا یعنی که دخوازه که تشکی آوا تنه و شاو بگل لسر ملت انکت بود دیتو چوبون میدان شیخ سعید ملت هر کسی را پرسیار دکرن و تو چما هاتی لبرت چه لبنده چی گودار کی لهویا چی کو ببیزی و سایره اول گفت ام اشتی دخوازن ام ناسنامه آخه کلتور آخه و زمان خود خازن يعني اخفتنا ملت يابو دور دا اشتي وعد تكرن لزمان نصنامه وكولتور نا او اوت يعني او تنيا البته بيا ملت بهيفي ديك بهيفي وان كسان ديك كو هيجي تخمين دكن كو بكك تمثيله كرديه يعني اخفتنا عبد الله öcalan دا باش بك كوات برسا او كر يعني او جواك ديمقراط يعني دبي ملات يعني جواك ديمقراط شيء يعني تجاهك تركيا هي يعني بك سيفيل توبلوم أفكرنا برجراندنا أو كا لاتيني أوروبي أو سيفيل توبلوم يعني بحث سيفيل توبلوم ديك يعني ملات أجر تشتك تخازة بلا أو بخا جبوخا يعني ملات شيء يعني الشخص از يا شراب سلام أوله دخازم بزمان كردية أو بكم يعني وقت شخص چند گروپا چند کسا بینم باخا از بخا زمان کردی فیر ببین بخا با زمان کردی او بکم او کارین کلتوری يعني جوات اگر د پرسن ناسنامه کلکتیف ده اگر جی آلی دستوره و نیت گارانتی کرن اگر حقوق کی تنبه يعني وك ستاتوی کود دستور ده وك اتونومی ده فدراسیون ده یعنی سرخابون دولت که سرخابون ده او یا ستاتوی کو ناسنامه و کلتور و نتویک حیات جیا که به حقوقی و سیاسی اداری گارانتی تخبن گارانتی اگر او تنبه تنی به کار داخازن تاکه کسی تاني بدها خازن سيفيل توبلوم يعني شيء ما فيته نايته جارانتي كرن
nabeku garanti be garanti. Yani sivil toplum de ciyen ku devletin demokratik hene. Yani devlet bu kadar demokratike godariya civake dike, ligor civake tevdigere, civateki liberale, devleteki liberale u gavaku embece milyoneki insan zamaneki dixaze ev devlet mecbure ve guhartini çeke. Kanuni parlamento axada çeke o garantiya ve zamanı bide. Yani kültüreki, yani naslameki. Le em le roşlatan avin nedel devleteki liberal dene. Devleteki yani tişeki şu bir gringe enbiya bibejin aktörün ve aştiye o avakırına komelgaha demokratik se diktatörün Türkiye'ne. Yani Devlet Bahçeli, Erdoğan o Öcalan. Her seyirci herkes zane, o buhacit zanın ku liderin, otoriterin, diktatörün o civateki de perspektivan van da rasti vatel liberal da demokrasi tünneye yani demokrasiye devleti tünneye. Levra o tışt tani jibo xapandına evkiye jiberku ezdanım jibo şirovekirina tegehin Abdullah Öcalan aliye ev şirovekarin bir PKK u deme dve tegehek ev krana tegehek bedaya ev civaka demokrata yani sıvayroçuni godar bibizin yani PKK'yi bejin Abdullah Öcalan esas navat tegeha civaka demokratik da her tişte gotiye yani her tişteye le em dikaribon kabul bikin brasli min gavaku godar kir ve metni min go teni bi gota em civaki demokratik xazin vakidin tiştektin ba belki efektavi bandoravi başlar baya le şer datine lur yani hududin ev civaka demokratik çiye diyar dike hudud datine de bejeku dve civaka demokratik da mafi kültürü tuni karibu xazici bu kurda ser navi kurda nasname devin nema bixazi. Çıtıştaki yani çıtıştaki tünneye yani bere rastı ev demokratik özellikli goten nizamçı demokratik özellikle muraftikara verecek. 2 milyon Kürt Diyarbakır derketen ortaya goten em zamanı xad xazın bla zamanı me bla zamanı ki perverdeyi resmi ya devleti falan vesaire. Ev devlet ligor ev دخاز خلقه evya pek bine. Le anaha yani 5 milyon jider kevaholi bence ku ez dakhaz dikim ligor eğer jve maddeya Abdullah Öcalan eğer destur vere sıva avakirin ligor ve maddeyi ligor ve desturi ku ligor ev vizyona Abdullah Öcalan hatiye çekirin deve Kürdin ku jbo xwe zaman dikhazin perverde dikhazin dve ev ben ceza kirin ligor destura nû ji ber ku divir de ew madde ku Kürt federasyonê naxaze Kürt otonomî naxazin Kürt kültüralist özellik gotiye lê ev ya tê ku yani mafê kültürî çi ye îro li Diyarbekirê mala denkbejan heye ew mafekî kültürî ye yani TRT Kurdî mafekî kültürî ye hemû tiştên ku tu di dernegan de komaleyan de çê dikî perverde ziman dikî enstitûya Kurdî heye vesaire yani di rastî de eger tu viya bikî maddeya desturê maddeya kanûna hukukî divê li gor vê divê tu nikaribî wat tişta bikî tu nikaribî mala denkbejan li Diyarbekirê vekî yani divir de di ruha paradigma ku behsavî dikin û pir caran müşawirê Serokkomarê Türkiye ev dike ve diyar dike li gor beyanên ew müşawirê û ew metin sinkron heye aynı tekste aynı tişte û ew jî
يعني لگور ویجی گو سبا کاره تیگه کرد وکا سالین سی یا بیستان ده وره قدخه کرن جبر کو حیانها جبر پکه کو هاتیبو وکا تروریست او کرن قبول کرن لگور وی هر کردی که بحثا کردیاتی دکر گریدایی به پکه دهات او کرن دهات محکمه کرن جزا کرن و سایره آنها اگر و مسئله تروریزمی دمغه تروریزمی راکن دجیه ویدا بیامن و گوتنا کرد جی ایروشنده و کرمینالیزه بکن و ده او تکستا گوتنا کرد جبو که وره کرمینالیزه کرن او که يعني تشد بيجن نوارو ويدا تشكيو سهيه باشه يعني دكتور ليفر تكستي دكتوري جوي تكستي او پیدا بكي جوي تكستي يعني سبا بيجي نباشه كرد خاره بيجن كردن جبر كو غوتنا كرد سوسيولوجيك او كي نتوابون داخازه سروريا سياسات دخازه او جي إخانته چاواکو او کنفرانسا او کرا سروکی هداپار را گوتن و سروکی هداپار چو پشت چند روزا جی گوتنا فدراسیون هات خاری يعني جبوكو كرد دمغايا إخانته لسرخو نخن دوی چه تشتکی نتوی دوی او نکن باشه دکتر لورد خواستم تشتکی بکم بیشم یعنی برای شکی پرسیو تکه و نووی نها به سالانه دولت ترک بزاو آزادی خوازا کرد وقت هیزه که تروریست دایه نشاندان و سرجی کت یعنی ها فسح کردن پککی دوی وارد وقتی که خو فسح بکه اویاد فایده کردادان نجبر که ایدن به حجت که حجت کی دستی ویدا ما به هر روجاوای کردستان یا باشور کردستان بوی حجت الوان درا بمینه او معنی که دستی ویدا نامینه بدیتنا تا سبب چیه که دخوازن پککه خو حل باشینه ناوی خوش او بکویات چاو مرد کاره بگمانه هبونا پککه چندنا وان 45 سالی دا جبو دولت ترک پر فونکسیونال بویا لیکیر بویا جبو که پروسس نتوابونا کرد پروسس هشیاربونا کرد به سکناندن به هلوشاندن پیشیاوی بگرتن او تمثيل ياكو تيروريست وكتم تيروريست حتى دمغه كرن بگومان روله که فونکسیونه که او سادلیست فونکسیونه که دلیست که ترکیه کاری به اریش روجاوا بکه باشور بکه و هر کرده که امبجن دنگ خودی که گاواکو بخوازه گریدایی بپکه که دنگ وان بده سکناندن لأوروپا کرد براستی گله که دبن فشاره اتهامن مزنده بون او که دابون بگمانه پر پسپورین اوروپی جانا ها دکند بین یعنی گاواکو پکه جهولی را به فسخ بکه او دمغه تروریستی لسر کردان و رابه لی بیامن او خباتانا سالکیه تکرن باورم ام اشارتین وی نشانی وی او دکن یا فهم دکن بیامن یعنی دولت آنها لوما گوهرتنه که نوچه دکت تمثیل کرد ده یعنی از گوا کدی بجم تمثیل کرد البت تمثیل کرد یا راستین نبتنی به دیزاینا به مهندسیا دولت ترک تچکرن لی بگومان هر وقت مهندسیا وان هیا یعنی هر وقت خواستنه که کرد لگوروان بوی وینه ده به وک او اکتور به ده ما شخصی تاجی کرنه ده پشتر بری ویجی کرنه پشت ویجی کرنه یعنی هر دایم خواستنه که او تمثیل هل بجیرن یعنی لگوروان کرد دوی چاوابه او تمثیل هل بجیرن انا حسابی بیاجی باز السردیست زانم که کرنه من چند پروگرام ده بحثا بیا کرد یعنی او
كوات بري او كي بحثا او كر يعني iç Kürtler ve dış Kürtler. Biyamın ve mesela iç Kürtler ve dış Kürtler vek vatandaşı Türka ve ne vatandaşı Türka Kürt hasip nakim. İç Kürtler ligor تيجاه نو يا او مشاوره Cumhurbaşkanı او iç Kürtlere ko edi himayeye devleta Türk kabul kirine و لگور ویا دبیجن کو کرد اگر نب دولت ترک ربن لروشلات ناوین نتن لباکور لروشلات ناوین اگر نب دولت کرد ربن و تک بچن و وکا چاوا کودما شاخ اسماعیل دا چاوا خاص کو وانا قربکه و عثمانی گه شاواری وان خسته حمایه خا چاوا ددما دسپیکا سالا بیستی دا دولتین امپریالیست خواستن عرض کردا دا Ermenistan ava bıkın, devletin gavuran ava bıkın vesaire işte Mustafa Kemal u Türk Gihan Havar avan u Alikari van kırku embejin evke naviçiye بله حوالك كيك نویسان دی بلومان نهاجی به گمانه آخفتن اردوغان شو مفهوم کرد کو یعنی به اسرائیل به اریشل سرمه بکه و مالا مخرب بکه و فلان و دوی او کسین کو براستی کردن و براتیا ترکا رانن به دیروکی دوی حمایه کرد به شرط و مرج به پازاری چه کو چه alternatif edin tünne cevaba çe alternatif edin diye himaye Türkiye diye kabul bakın ev paradigmaya vane duvarda paradigmayda dış Kürtler ev Kürtlerin ku leser esasa netebuna Kürt karikadikin o havel dedin ku Kürt لروشلات ناوین ببن اکتور کی ژئوپلیتیک سربخه yani خسر او kesçi dış Kürtlerin o Kürt dış Kürtler gredayı bir emperyalizmine gredayı bir gavurana gredayı bir evkene o dijmeni devleta Türk'ün ana hali ser ve esası loma bilir ahaftına gotuna müşavir çi bu jbo çalıştaya Kürden le Diyarbakır'ı Hüdapari İhanet bu. Cara evvel ne gotin teröristlerine ne gotin go ihanet. İhanet cikira diyeceği. İhanet kesin kutucu milleti yjwana diyeceği. Ev te hesap dikin kutun ne Kürdi tu dnav milleti Türk'tayı edici iroşunda belki ne gotina terör eratte Kürt ve ben itham kırın le gotina ihanet ere. İhanet evi var. Doktor yani devirda her alim mamusta fuazi tişteki بالا مکشا دما که تکستا کردی خواندن زورا گلکی نویسکاری وان چوی مثلا مصطفی بالبای من گوداریوی کر yani پر زورا ایچن شما که به کردی او کریه yani دسپیک به کردی بیا yani دویر زمان رسمی و تشتی و تحمل وان تشتان زناکن جاوی راج هدافاری را وان اخانت او بکن تشتکی و yani ihanet gotin ihanet edi ez bavarım tek kuat bir baş dizane dema me salin hafte da cumara du gotin bölücü o Kürtçü teröristin ne bu veçağı anarşist bölücü Kürtçü be serfrazi be serbilindi me ev nava ev dikirin bölücü bla beje bölücü Kürtçü men ne digona emne Kürtçüne pişti haşte ev desbekir damgaya terörizmi desbekir yani her demin paradigma وان بحثا وان تشتازی بکن وگر نالی ماموسته اگر yani az klasikim yani her demin paradigmatik ev demin prosesi ev ki damgaya nasnamaya Kürt heye damgaya nasnamaya ev anaha tu dibeciye yani gava ku edi PKK çeri çektari deneyne Türk ve Çava me bir itham bikin vaka terörist از دویژن کو او که گوتنه که تگه کی نو دست بدیکه او چی اخانته بله از دبر او بدم سکراندن ل یعنی گریدای متنا ödalan
بس از روجاوا زور چیه دوام بکن. بروجاوا چی نینه امی از امی بله بحث آن او که گلک پرسیاتنه تماشاوان برا وقتی که بیشن پرس امی زانبن که پرسن امی میوان بکن پیران زیلانی گوتیه سپاس بو پرساوی گوتیه چکدانین ناپککش بو کردا در فت و خطرین چوا بینه حاله باشه یا نباشه اویاش خود نا پرسه مده و یک بانات می پرس بکش ما مستد نویچه لیا میم ناباروکا داخویانی چاوانه میکروفون دکتر از این اکتیو کنش بودنگی بدگره نواروکا تکسیج چه پیام داده کرده مروب بینه که به تعدایی به زوره هاتی او کرنه تثبیت کرن که وانتشتا بین او کرنه و یادن ما مسته تأثیراوی لسر پرچندن و چا به روژاوا مهمه بومه مظلوم عبدی داخیانی که او کرد گو بانگا اجالان نج بو روژاوای نج بومه اوانات چا شروعات که آجیل سر آخافتنا دکتر یاشار بخوازی تشتکی جی بیجی کرم که بلی نه یک şey مجارا civaka sivil medeni bir Türkiye sivil toplum tegaha dijbera veya civaka fermiye ango devlete ev cudahi civaka fermi civaka sivil jibona civate bi devletin li Kurdistanê tu dam û dezgehê devleta Tirkaş Kurdistanê derxe em ji xwe giş sivîlin em giş medenî ne li Kurdistanê civaka fermî tenê şaxê devleta Tirkan e ji ber wê ye ku em ne talepkarê civaka sivîlin em talep dikin li Kurdistanê civaka fermî bê ava kirin dema civaka sivîl bibe fetiş esasen ew hewldana pêşîlêgirtina dewletbûyîna Kurdistanê ye. Kengî ku dewleta Kurdistanê ava bû ya ji wek numune îro li başûr em dikarin civaka fermî û civaka sivîl ji hev cuda bikin. Lê li Bakur tu derfetek me bir rengî tune ye. Civaka me fermî tune ku em li hember wê qala civaka xwe sivîl bikin. Ev yek. Not tekste de ez paragrafa ke bixwînim. بله Netev devleta cuda, federasyon, xweseriya îdarî û çareseriyên kültüralîst ku encama pêwîst a netewperestiya tundin nikarin ji civaknasiya civaka dîrokî re bibin bersîv. Niha ev tarza Öcalan'ı esas amaca xwe bihin peyva dixemilînî û dibêje. Yani civaknasiya civaka dîrokî çi yê nayfam kirin. Lê çi dixwaze bêje? Dibêje ku Kurd hey ne milletin lê îdî ne civatin jî. Hebo Kurd hene. Yani hewl dide ku li Kurdistanê û li Tirkiye Kurda atomize bike. Ev pêvajoya atomizasyonê ji têkbirina mîrektiya dest pê dike ji devla 15-16 mîrektî bi hezaran eşîrî derketin holê li rexê wan şextî derxistin holê civat atomize kirin. Di 200 sala komara Tirkiye'de eşîrtî jî belav bû aniha jî Öcalan dibêje Kurd ne milletin û ne civatin jî. Tu mafê wan ku taleba mafê kolektif bikin tune ye. Mafê kültürî jî tê de. Çi heye ji Kurda re? Hemwelatiya wek maf. Her Kurd bi tena serê xwe hemwelatiyê dewleta Tirkiye Kurdek tenha dikanı li ser vê hemwelatiyê vatandaşlığa Tirka dikanı taleba bike.
ev proje devletiye ne proje Öcalan'e ev tekst jixwe şevirmende Erdogan jigo ku zemina wê tekstê ji aliyê ji gotinê Bahçeli û Erdogan hatî saskirin ev ne beyana Öcalan'ı ev çi ye Bahçeli li meclisê got Öcalan dibe were partiya xwe fesix bike çekdarê xwe belav bike Öcalan ev talimat bi cîaniye lê ji bona ku Kurd hîn lê binerin ku ew jî Kurda temsîl dike ser û binê wan xemilandine ev paragraf îxanet e yani Kurda ji milletiyê de dixe li wir nasekine ji civatiyê de dixe civata Kurda jî tune yani weke nimune ez bêjim li Stenbolê 4 milyon Kurd hene fakat divê em li vir qala civata Kurdê Stenbolê nekin li ser navê Kurdên Stenbolê em tu talebê millî talebê zimên talebê kültürî nekin Kurd hem li Stenbolê hem li Diyarbekir tenê hemwelatiyê Tirkan e talebê wan ew ê li ser hemwelatiyê bêpênasekirin Welatiyên azad yani. Na qala welatiyên azad jî nake a muhim bi Kurda bidin qebûl kirin ku 85 milyon hemwelatiyê bê dewletê heye hûn jî yekoyek ku hemwelatiyê dewletê ne gazine ku hebe herin Qereqolê herin Tapiyê herin deverên fermî ev paragraf wateya wê ev e dixwazin Kurda atomîze bikin ev ne projeya Öcalan e hukukekî Öcalan û Bahçeli'ye kem heye Bahçeli talimat daye wî ew talimat bi cîaniye Baş mamoste bi dîtina cenabê te sedemên ku dewlet dixwaze mirov dibîne ku wekî eceleyekî lezekî heye bi wan re sedem çi ye ku dewlet dixwaze PKK ya jî Öcalan van pêngava bavêje yani çi sedemî niha li gor qenaeta min ev pêvajo di cotmeha 2023 de dest pê kiriye yani bi şerê İsraîl û Gazê dest pê kiriye nîşaneyek din heye ku di gulana 2023 de dest pê kiribe wê çaxê Bahçeli got ku dinya diguhere li herêmê wê gelek guhertin çê bibe ez hêvî dikim ku welatê me neguhere wate zemîna projeya vê dewletê ku li Rojhilata Nêzik Rojhilata Navîn şer tund bû hate famkirin ku İsraîl ew ê şer tenê di Gazê de nehêle ew şer derbasî Lübnanê bû berê xwegîhand Yemenê dewleta İsraîl bi 6 dewleta re yekser şer kir İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen hat famkirin ku ev şerê ber bi wan ve were wexta ku Suriye destabilize bibe li Suriye hêza herî bi rêxistin çekdar û şervan hêza Kurda ye gotin divê em ji niha de pêşî li vê bigirin ev tirsa wan a ji Rojavayê Kurdistanê esasen ev plana Erdogan ne plana Erdoganî yekem e yani ne plana A ye plana B ye plana A ew bû ku devleta Tirkiye PYD, YPG, SDG rêveberiya başûr bi hev re zextê deynin ser Esad İxwan Müslümîn bikin şirîkê desthilata Sûriye Esad ev qebûl nekir
heteşehat kete Şam'e ve çağı plana be plana a Devlet Bahçeli'ye. Le bu Erdoğan plana beye. Ve çağı ev plan ajotun piyase. Hedef ve piyase çiye ve projeye yek deselata Kurdan tek bibe. Nuha eviyat nezi 10 salaye Devleta Türka jibo deselata başur tek bibe çiz destevite dike. De heman 10 sali de jibona Rojava Kurda tek bibe çiz destevite dike. Ev ve hevdana xwe bidomîne. Îro jî li Tişrînê bombebarana Tirka û hücûma kirêgirtiyê Dewleta Tirka hebû li Tişrînê. Li başûrê Kobanê heman tişt hebû. Li çiyayê Metîna û li derdor Amediyê dîsa bombebaranê Dewleta Tirka hebû. Dewleta Tirka dev jî şer bernedaye. PKK dev jî şer berdijî Dewleta Tirka de şerê Kurdistanê bidomîne. Hevalê me başûrî bi çi heşiyê ez nizanim. Belkî werhizir dikin ku bi xêra Baxçelî û Ocalan ew ê ji tacîza PKK rizgar bibin. Piştgirî didim vê pêvajoyê. Başa ji bo Rojava dikare çi tehlikekê hebe o divêt em çi bikin yani hêzên Rojava di vî warê da divêt helwîstek çawa bigirin. Eger mebesta wan ji axaftina cenabê te jî xuya dike o pir Kurd belkî sedî notê Kurda jî bi hat fikirin ku hemî mesele Rojava ye yani di vir da divêt Kurd çawa te bigerin. Helwesta Rojavaya heyan bi 70 ro berê baş bû. Lê li ser qedera milletê Kurd danstendin hevdîtinên veşarî tê kirin. Mesela Ocalan ji başûr re ji Kandîlê re ji Mazlûm Ebdî re name şandiye. Ji Demêrê jî şandiye, ji Baxçelî jî şandiye, ji Erdogan jî şandiye. Kes vê nameyê eşkere nake. Baş e ev name ji aliyê dewletê de tê zanîn. Ev namena ji İmralî derketine. İstihbarata Tirka, Devleta Tirka dizane ku Ocalan ji Nêçîrvan re ji Mesûd Barzanî re çi name şandiye. Dizanin ji Mazlûm Ebdî re çi name şandiye. Em pê nizanin. Ji xêndî milletê Kurd temama serwîsê istihbaratê dizanin başûr jî piştgirî didin ê mamoste. Belê mixabin. Yani çi Bafıl Talebanî, çi Nêçîrvan Barzanî, çi Yekkurto İslamî bi yekdengî piştgirî didin vê pêvajoyê. Werhizir dikin ku yani bi niyeta paqij wexta ez şîro ve bikim werhizir dikin ku bi xêra Dewleta Tirk ew ê ji tacîza PKK xelas bibin. Fakat başûrî jî beyana Öcalan dixwîne, televizyonê wan weşandin. Mêrit dibêje ji Kurda re netew dewlet, federasyon, otonomî, kültüralîzm ne guncav bi civaka Kurda re. Başa başûrî hin federasyonun ev hücum li ser we ye jî. Mazlûm Ebdî tehetanha otonomî dixweste, kanton dixweste, qala federasyonê dikir. Mêrit dibêje vana ji me re nabin. Tu bo çi piştgirî didî vê beyanê? Ez ê fehm bikim ku Mazlûm Ebdî jî Nêçîrvan Barzanî jî bêjin bira PKK xwe fesix bik û bira devî çek berde. Ji vê re tu îtiraza min nîne. Fakat hûn piştgirî didin vê beyanê. Hûn dibên ev beyanek ciddî ye, gavek pîroz e, hûn piştgirî didin vê. Başûrî divê bizanibin ku PKK dev jî çek berde. Çekdarê wanê li Kandîlê û çekdarên Rojava biçin başûr
پرسگرێکا PKK li başûr ew ê hîn zêde bibe. Ev hücumek e. چک داتین اما مستخوی فسحت که یعنی چک داتین اویا چاوا Birayê ezîz, PKK ne tenê çekê xwe heye. PKK bi taybet li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê û qismen li Başûr û Rojhilatê Kurdistanê fenomenek siyasî, civakî, leşkerî û heta radeyekê fenomenek kültürî ye. 5 sale nizamek ava kirine, sistemek ava kirine. Di serê vê sistemê de o calan heye û o calan xizmetê ji dewleta Tirkiye re dike. Ev ne mijarek tenê çekberdanê ye. Baş e wê çaxê PKK boçi dibe ez ê PKK fesih bikim lê ne tenê li Kurdistanê. Li Kurdistanê li Rojhilata Navîn 4 aliyê dinî ez ê rêxistina xwe demokratîk xurttir bikim. Yani ketî serê we an başûriya ku ew ê bi hamleyekê vê nîzamê têk bibin. Ev ne pêkan e. Ez werim ser Rojava. Li Rojava hin hêzên cîhanî di devreyê de ne. Di serî de Amerîkî û İsraîl devreyê de ne. Peyê de YPG qesede ev 10 salê wan e bi koalîsyonê re kar dikin. Beyana Amerîkiya bo vê pêvajoyê balkêş bû. Yek ji piştgirî dan vê çekberdana PKK û fesihkirina PKK adin jî gotin em hêvî dikin ji niha pê ve Tirkiye têkiliyê me û şirîkê me li dijî Daişê hîn bi misamaha bibîne. Ew têwateya ku Amerîkî dibêjin em çekber nadin. Heger ne bandora Amerika û İsraîl bi heye de bi taybet zû de amade ye ku talîmata Öcalan herfo herfo bi cih bîne. باشه لور از کوانه که که ما مستنا قیمت کوی هی یعنی داخویانی اجالان جبو روجاوا اگبه یعنی لویره بریاردر امریکان نه یعنی امریکا وقتی که نخوازه گوتنه که داخواست قیمت کوی هی یعنی لوی درت کارل سرونه برای عزیز جبان امریکی اسرائیل کانبن دورا خود بلیزن دوی کرد جی خودی ایراده بن یعنی سبروش پیده YPG بیجن لگور تعلیمات سروکی خواه ام حمایت ترکیه قبول دکن جخوا ترک دعواچه دکن لامریکا دبیجن شر دیجی داعشه از بیم قیسر ارکان وان بو گومج امریکیار گوتیه که ام آمادنه سه تابور کماندو بشینن جبونا hem ew kampa holê biparêzin hem şerê dijî Daişê bikin. Di vê projeyê de ev hîmaye heye. Hem ji bo Rojava ev hedefa hîmaye heye. Hem ji bo Rojava hem ji bo Başûr. Di bir de ez werim ser mesela Kurdên hundur û derve aniha Kurdên hundur tenê hemwelatiyê dewleta Tirkan e. Lê hedefa vê projeyê Başûr û Rojava jî têkin hîmayeta xwe wan jî bikin Kurdê hundur. Yani hedef ev divê teng li vê mijarê nê nerîn. Yani efsalnî veke amadebaşiya bir projeyê dike. Dohum min Cengiz Çandar godarî kir divê serok dewletê Iraqê ew jî Kurd e da mezranerê Yekîtîn İçtiman Kurdistan e. Nêçîrvan Berzanî ji min re gotine ku ev saleke em gelek danstendin dikin di vê mijarê de. Yani bi istihbarata Tirka re, bi Kandîlê re, bi terefên Rojava re ev danstendin têkirin. Ev projek xeddar e. Ez dixwazim
یه کلمه گوداری دکن و مجاره باش فهم بکن ها قناعتا من او که اف پروژه بسر ناکوه دینامیک کردستانه هتشه نکان سوریه که کرتی آوا بکه شر لحرم هر که هر توند ببه ایران و ترکیه جی ببه نبیجن او بهوا کی تبلیغی شری ببن جبرو اف پروژه یا کناوی آشتی و جواکا دموکراتیکه قناعت همه بسر ناکوه لی پیورا ما اوه که ام به پروژه دولت تشیر بکن پروژه اوجالان ام تشیر بکن اوجالان بخوا ام تشیر بکن و ملت خوا شیار بکن انسیاتیف بگرن جبروی منگو تفگیر رزگاری نتوایی به چکبردان و خواه کرنا پککه بداوی نای شورشگر و سرخوابون خوازن کردستان ترکا سنگر خواه ناکن آنها پیورا مجیه به دوی ام تشیر بکن و کسی دست مته جی ام تجرید بکن بله باشه لور دیتن آتاج ما مستعزمی باشه هرنجم دکتر یاشار جی پککه دوی روشه دا چک دینه باشه یا دینه باشه که افسر 25 ساله 30 سالیه ام دبیجن که پککه پشتی که devji Kurdistana servixwe berda devji statüyek siyasî ji Kurdistanê xwestin re berda ango piştî ku dest bi siyaseta Tirkiyeyê kir hebûna wê jî çekê destê wê jî bêwate ye û nerewa ye di dinya îro em tê de dijîn de yek dikane şerê çekdarî rewa bike tenê hedefê neteweyî ne serxwebûne heya radeyekê jî federasyonê ji xêndî va hedefê millî şerê çekdarî li tu deverê cîhanê rewa naydîtin mesela were bifikirin heyam bi sala 2000 ne NATO ne Yekîtiya Avrupa bi gelemperî PKK wek rêxistinek terörîst îlan nekirin. Lê piştî ku gotin hedefa me demokratîzekirina Tirkiyeyê hedefa te demokratîzekirina Tirkiye belçeyê Kurdistanê tu şerê çekdarî bo çi dimeçînin? Da keviş xwara mîtînga çekê belavoka belavika afîşal darxı Demokrasiya Türkiye rewş berbiviyat şey yani ma mesela na rewş berbiveya naçe rewş berbiveya naçe rewş berbi atomîzekirina Kurda diçe yani wexta ku 30 sal berê yan 25 sal berê devî çek berdana bigotina em ê mafê neteweyî milletê xwe bi rêbazê demokratik bicivînin pirsgirêk tune bû ez nebûye reme bisedem ez wer difikirim ku milletê bêçek milletê kolene li dinyê tu milletê azad û bêçek tune ye ez nebû wê hişmendiya işte dema şerê çekdarî derba ez nebû wê hişmendiyê reme lê mesela me bi PKK re ne çek berdaniya çek bernedane mesela me bernameya wan dij Kurdistanî yani daxwaza tişkî mebesata daxwaza tiştekî ne yani federalî daxwaza tişta ji bo dewleta Tirkiye dikin ben dewleta Tirkiye bira baş bixebite mesela Selahattin Demirtaş dibêjî wexta Kurd û Türk birabin biratiya xwe pêk bînin bi hev re bin ew ê Tirkiye mezin bikin Tirkiye navê dewletekê ye tu erka me tune ye ku em dewleta Tirka mezin bikin xurt bikin li herêmê bikin dewletek mezin çi erka me heye tenê erkek me heye em vê dewletê ji Kurdistanê derexin Bele
مامۆستا gelek spas em vegerin alî doktor jî paş دقت em ê paragrafa dawîncî ez bixwînim û bidim belê çawa ku her civa ku partiya hemdem ku hebûna wê bi darê zorê nehatiye bidawîkirin hûn jî bi dilxwazî kongreya xwe bicivînin û biryaran bidin. Ev derbalkêş e divê hemû kom çekên xwe deynin û PKK xwe feseh bike. Binêr li vir peyva hemû kom heye. komiş Mesela dere yanî perçe xuyatike divir dîtina te me bes çi yanî mebes eşkere ye. Komên PKK yê çekdar li ku hene. Li Bakurê Kurdistanê tune ye. Feqet Rojavayê Kurdistanê heye. Li Rojhilatê Kurdistanê heye. Mesela Ocalan negotiye evên li Qandîlê çekê xwe deynin û dakevin beriyê. Hemû kom. Îro şêwirmendê vê dewletê û siyasetmedarê wan binê vê xêz dikin. Baxçelî eşkere got di wê beyanê de hêzên Rojava jî heye. Yani peyv bela sebeb nayînivîsandin. Negotî PKK çekdarê xwe bela Abdî bike. dibêje ji bo me derbas nabe xuya ku Belê. davaz ji wan bêkirin wê qebûl nekin Mazlûm Ebdî Bêga werdibêje û em bi temama hebûna xwe piştgirê Rojavayê Kurdistanê ne. Dilê me li Qamişlo, li Kobanî, li Efrînê, li Dêrikê davêje. û wexta ku ew bi biryar bin bo parastina Rojavayê Kurdistanê an Başûrê piçûk weke me biparêzin. Em werdibînin. Ana garantiya wê Amerîkî û İsraîl xuya dike. Sedema wê jî çend bernameyan de min gotin yani İsraîl boçi bi ısrar ji Amerîkiya dixwaze ku ji Sûriye dernekevin. Koridora Sulhedîn Eyyûbî heye. Türk ji vê koridorê re dibêjin koridora Dawûd. Ew ji Başûr û Rojavayê Kurdistanê dest pê dike di ser Ürdünê re, Lübnan, İsraîl digêje Behra Spî. Ev koridor rêya enerjiyê ye. Şerê cîhanê seyem yek li ser çavkaniyên enerjiyê te nediye Trump pela xwe Ukrayna didi. Yek jî li ser kontrola rêyê enerjiyê ye. Ev koridor li hember projeya Çînê setekî dikşîne. Heger Başûr û Rojava yek bigirin û vê koridorê kontrol bikin, Tirkiye tek diçe. Ecelekirina Tirkiye a ku te pirsî ji ber van sedemane. û Tirkiye dixwaze ji dinyêr bêje ku Kurd giş bimirene. Başûr bimireye, Rojava bimireye, Bakur ji xwe bimireye. Ev filan 100 sal berê meşandin Kurdistan bu çar perçe li her çar parça em bê dewletman. Îro jî Tirkiye dixwazin vê pêk bînin. Divê em jî bêjin na vê carê em nayên lîstikê dewleta Tirka û Ocalan em ê li ser axa xwe bibin dewlet. Wekî din rê tune ye. Rojava Mazlûm Ebdî û hevalanê xwe ger li ser vê xetê bin çavê me ne çi ji destê me bê bi vê emrê xwe ez dikarim herim tev li artêşa wan jî bibim yê. Duwî alî de tu problem tune ye. Xalek din jî keko ez vê jî saetê me maye nîv saetê me maye ger em baş bikarbînin vî wextê xwe tamam em vegerin alî doktor dewletê nikanîbû bi darê zorê webdawî bike bi dilxwazî hûn xwe tasfiye bike. Belê. Ev banga koletiyê ye yani. Belê gelek spas kek fat em vegerin alî doktor Yaşar. Doktor
امی که خوش بن تو چاواد اوت که ام بیشن 40 ساله شهر چکداری هیا میکروفونات از شکی بگرم دنگ دوباره و از پرس بکم پاشه از میکروفونات وکد یعنی دوان 40 سالا دان دست پیکا شهر یازی دست درکتنا پککی کردستان کی سر بخواش 4 پارچان و حتی نها که هاتی الوردرا لگور داخیانیا که 27 می هاتی دانین وکی بیجه ام هاتنه خشینه یعنی مثلا خشینه لیتراتورا کرده دار جمع ما مصطفی واد زانه از بیجم بلکه پیویس ناکم بیجن یعنی دوردا دوار سوسیولوژیک دا و گوهرتنین چاول سر جفاکا کرد بکه یعنی کرد اگر دخوازت تشتکی نکن یعنی خلقی کردنها بگومان مروفتم تخوازه یعنی خوینا پشمرگه کی یا زیگریلا کی هجای ده ولاتایه یعنی او تشتین که حتی نها بشر کردا بدست خو نخست جبر پیوه لی دخوازی تنه یعنی وقتی ما مصطفیات بحث کرد که به یک بیجه حتی نها ما تکوشینا خوب چکداری کرد جنا پیوه ام تکوشینا خوب سیاسی تکن لی دخوازی ما عینی دخوازن جبر پیوه دوار سوسیولوژیک تا کرد و تاثیر کی چول سر جواکا کرد که کرد بوی آوه دخوازن که تشتکی نکن به میلیونان کرد پشت وی پارتی ندم پارتی یا زی لانگری پکی که اون اوه بخورا گوارتنین سوسیولوژیک چاو پیدا کرد جم خود چه بدهی دیواره یا زی سر آخافتنی ما مصطفیات و تماشوان آنزی پرس پرات نمیان پرسازی کن کرم بله که هجی از سپاس دکم نها براستی پر عالی مسئله هیا از دخازم ام سرگوتارا تا چک بالا خابدن تا گوتیه یعنی اوه چه انجام لسر روژاوا هبه بله اوکی از خازم پیشی جبو کتو بحث وقته دیکی از پیشی جبو بیا نیرنی خواه ببیجم پیش هند تشتین دن هنن که جدینه دوی مسئله ده راستی دبیجن دیروکی اثر ویاجی گریدایی به پرساته برسواته بدم نها اس مسئله پیواجوی ببی آوایی دنیرم دو آلیم پیواجوی هیا پیواجوی که با هدف استراتژیک یا 3 سال نو یا ترکیه گریدایی به 3 سال نو یا ترکیه او پرسکره که درو درجه یعنی مروف دووردا هر سه پرچه هم بپیوه مثلا میثاق ملیه روجا ترکیه خواب و که اکتوره که جو پولیتیک یا 3 سال نو دا چاوا دبینه کرد دووردا چی رول دلیزن یعنی او گریدایی ببیه او براستی پرسکی درو درجه her vakeden proseyin küçük henin prosesin küçük derdi kevin mesela 2013 و 15 da hin ev kevan arman jevan hebu ya deslat ejbo kuha deslat ha behez bike ana ha belki ejbo hil bijartini carna ejbo ev ke demin usa gredai be menfaatin konjüktürel persa proseye dikin اوجی پروسین به هدفین به تاکتیک پچکن از بحثا و پروسس دیکم پروسس روجاوا یعنی بیامن یعنی او پروسس کو دست بکر پروسس که روجاوای اساسی خدا لی بگومان گوا کل سر ادی مثلا پولیتیزه دبه ادی دبه نقاش رایا گشتی کامو و نظام چه ادی دست بدکن ام بجن اکتورین دنجین ویزیون آخه پروادیکن کرچه ویزیون آخه پروادیکن لیر راستیه دا جعالیه دولتی و او اینسیاتیو به آرمانجن کنکرت به آرمانجن بر بچاو زلال نت دویر لر روژاوا ستاتو نبه او پروسس بوی آوائی دست بکر بگمانه بکارانینا öcalانجی پر گنجاو بجبویا پر گنجاو از نبه نرینه من که Öcalan ne bir desteği koya.
Öcalan esire, dile, nikare azadi ev bike. Na, ev nerine Öcalan bivya vaydı fikre, Öcalan jve emre şunda çi heviya ku ci devleti ci jiyani ci ev keki bike tünneye مروف جوا كو شيء هويات التنبه شيء أو كتاتنا الدين نينا تخازيت حبسي بي نظام شبي لكوبي شيء هوية يعني أجلان دريه بي بكين أجلان درنا كبد ناتش يعني بمينة شيء هوية هوا يعني لو ما مروف هوية تنبه دولتي أو كي آزاده يعني بيامن عبد الله أجلان بالنيرين خاي آزاد أو نامني بيسام جاب نيرين بي أون يعني نحو جاء وكا شوا قنديلي إدنا دبيجن يا جارنا قواكو إشي وان دبيجن ليدر يما ديلا نابا كوسر نابا ما ببيبا حتى درنا كبا دروا جي ورا كونغريا واجه عيني تشتاوي بجوارا بيجا آزاد جبا ديسا عيني تشتاوي بجوارا بيجا بلا جالي كرتفات تشتاوي بلا تبيجين هيا كينج أو باشا دكتور شروفكرنا كينج أو مانيبولاسيون نا سروکی من نوید خاص بوجه لی او دولت سروی فرض کردن. باشه شروفکرنا دوارست. شکت حجی رجالی کم بهله او بکم جبرکو وقتی من نما. یعنی از خازم سر رو جواب چک چند تشتاوی. یعنی او نقاش تکرن. گلو دو فرمولاسیون ده او فرمولاسیون که کفات بحثی کرد. دو فرمولاسیون ده اویا سدگه پیاده سگدهجی حسدهجی دکبن نوی مسئله یاننا یعنی او متن شخه اصاحاتی آواکرن کو راستیه وشیره تشتی هری گرینگ دوی متنی ده اوه کو وشارتنیه چه و دشیره؟ و دشیره کو بری وی متنی بری بسی هفته عبدالله Öcalan video و نامه شاندیه مازم عبدی از یاشار عبدالسلام اولی چه وفهم دیکن بیا از جه گوهرتنا نیرین و دیتن و توره هلوستا مازم عبدی دی بینم بری 3 هفته دمکو هی پیوین دا با روزنامه ایتالیا من حوالی خوره به تلفونی من گو که ویدیو گیهای دستی مازم عبدی مازم عبدی جوه شونده جولانی گریا دعوا کرد که جاره کدن هودو ببینن و جیره گوت ام بشاشی هاتن افهم کرن ام دولت ناو دولتی دا نخوازن ام اردی ناو دو اردی دا نخوازن نرینا من نه اوه نرینا من نظام چیه نرینا Öcalan کتیه دست مازم عبدی لی دیسا جی مازم عبدی جی هموین ایدنیندن دیپلوماتیکتر او دکش برکو مازم عبدی دیگل امریکیه هون بالا خبدن آخافتنا مازم عبدی و یا امریکیان دهمین دمیده در کتور او که و دهمین ناورو که دایه مروفت کاره بیجا همین هواکه او جوه پروسسی جوه نیرینن عبدالله Öcalan امریکی جی بری 3 هفته 4 هفته حیوان جهیه او جی ویا زانن او گوتنا پچوک یا کو پر به کرتی به کرمانجی به انگلیسی بوله به کرمانجی او کده هاتی بو گوتن جالی امریکی وان و یعنی او برسوه که پر توند لهمبر hedefin Türkiye yalı rojavayı. Bersiveki pırkın. Yani mrof dikare beje ku de çave Amerikiyan da peyama Abdullah Öcalan ne çüye seri. De çave Amerikiyan da. Jiboku rojava be statü bimine ne havcaya teni mazlum Abdi Salih Müslim nizanım ki ben ikna kırın. Beri her tişte ve Amerika be ikna kırın. برای هر تشته دوی اسرائیل به ikna کردن. برای هر تشته سبا گاوا کو اردوغان باش الور از کوان کی وکم دکتر بگوید. اردوغان سنی به جمله خواب رجال کیم خلاص کنیم. اردوغان اگر کن نخوازه سبا بکوه ده حال زلنسکی دا کوی روزه کرد. دوی هفدیتنا وی دا دوی او کوی پر بقوت با ارگومنی وی پر بقوت با. پر بقوت با. Erdoğan eva
شش ماه سر به هفدتنی او دکه خو حاضر دکه هفدتنا عبدالله اوجالان جی حاضر کرنا اردوغان جبو دیگل اوکی نوی چیه ترامپ چی به ترامپ را وای دوسیامه ما به عبدالله اوجالان را که اوان نرین ویزیون بینه او که نه ما در روزن دجوار ده تمی ما به کردارا دوستانی دانیه نوکا کو چاواشترا گود بیجن 2000 ساله کرد و ترک دجمنی هبن ترامپ تشکو ساگوتی بو اویان چاشه وای ام برای هبن ام جبو روجاواجی لهب کرنه شب جهان یکی دل جهانی تشبه یعنی تاریخ دوباره که اوچاخ او دخواست وانه یعنی اگر بمشه تدیت آنها گروپ که محافظه کارین کرد گروپ که اسلامیین کرد چپکرین کرد لدیار بکری او کنفرانس او کرنه که آنها پروپاگاندا حمایه دولت کرد اگر کرد نبه ترک عربن او تک بچن او 6 ماه به چالاکی دنو اکادمیسیانین کرد دنو انتلیکتوالین کرد دنو سیاستمدارین کرد تی بلاو کرن سیاستمدارین کرد که حیات دو نتوه پرستی قاشو دکرن اکو محافظه کرن او کن آنها جمرا تهدیده بزمانه که تهدیدواری دبیجن اگر هون قبول نکن ترکیه و سر کرداوی او بکوه بلای نظانم چه او اخفتن او نیرین او دیسکورس او 6 ماه تی بلاو کرن جدما کو حتی مروفت کاره بیجه جدما کو هودا پار شو اتفاق بدگل جمهور او که کرد و چاقه اگر تی بیراوه سلیمان سویلی تشتکی گفت کو اویا یعنی پروژه دولتیه اون دنگی خواه نکن جبو کمالیستان جبو اوکا گفت چیه؟ یعنی دولت ترک چه تی دستوی جبو کردان کرد چاوا لروشلاتا نوین نبن اکتوره که ژئوپلیتیک یا سر بخواه بدبن حمایه ترکیه دبن جبو ویا یعنی او ویزیونا 3 سالا ترکیه دا ژئوپلیتیکا ترکیه دا او هيا yani tiştin ku konjüktürel derdikevin ortaya deve bekar binin jiboku ev Kurdan vaka aktöre ki ku gredayı bi Türkiye ra inşa bikin. Eğer te birave Erdoğan gotine ki got bir revşa İsrail ku dest bikiriye u Suriye ku anha heteşe çu çamigir jibo mesela heri girin ku peşiya projeya vizyona sesala Türkiye nuya Türkiye'de bu proje amede bu ev proje anha te çareser kirin çiki cane ev proje misaki milliye Kürtçava ve ben kontrol kirin yani anha ev dikin ku embejin ev fırsat dayıya van ku embejin Kürt bikevin desti van. Ne tenil Rojava le başurcu le iro naxazın ser başur bepeyvin. Yani naha gelo de metnida jibo SDG jibo HSD evkaya nikaş heye bele berdevki AKP Suat Kılıç tiştekut قلت أري أو وانشي أبدك ليه أجر بالا خابدن أو يا نهض زيدا أهمية نهض داني دم إتراس كر قلت كنا هسه ندوي أو كده يا دوي كاتيجورية ده يا كما أردوغان دولة باشري بيانا كرم بروبلم كما روجا واندنينا جبركو أو دزانينكو عبد الله وجلان بريوي جسگه درا جپیه درا نامه شاندیه و او مسئله زانن لی مسئله اوه که وانا نتنی مظلوم عبدی اقنا بکن مظلوم عبدی ایرو دوی امزیده سروانجی نچن
يعني از خازم سر تایبەتی سر سوسیولوژیا ڕۆژاوا تشتێکی بێژم داویدا بله لێ دوێ زێدە كورتي وقت سەروان ما نەچن نموافل جبر کو دەما مرۆڤ بوان هەواڵا را دپەیبە نەتێنێ یانی مازلوم عەبدیە صالح مسلمە ئەنە کەسەیە هەموو ئەکتۆرین هەوالێ مەیئێک و لە ڕۆژاوانن دەما کو بوان را دپەیوی بەلێ کوردایەتی هەری زێدە دل ڕۆژاوایدا بووە هەر وەقت بووە لێ کوردایەتیە ڕۆژاوا هەر وەقت ji bo başûr û bakur bûye yani ji bo xwe ew çi carî nebûne aktorekê ew ji bo rojava ew ne kirdeyê ji bo rojava ne kirdeyê serboxane ew her daim girêdayî bi bakurî yan bi başûrî re bûne anaha jiyana rojava sosyolojiya behsa sosyolojiyê dike sosyolojiya rojava فرض dike ku ew bibin aktörên serboxe ew ne bi tenê bi Abdullah Öcalan bi başûr ra jî bi KDP ra jî bi Êdina ra jî divê erê eger ewana dixwazin alîkarî bikin serseran serçavan lê divê ew bibin aktörên serboxe divê bixwe biryara xwe bidin bixwe eqlê xwe ew bikin erê hemû qehremanin erê gelek berxwe dan erê kurdayetiya wan pir ji min ewtir e lê yani rewşenbûn kirdebûn tiştekî din e ew vêrekiya bi eqlê xwe fikirkirinê ye bi eqlê xwe qerardayînê ye yani anaha bi Salih Müslim bipeyve bi Mazlum Abdî bipeyve bi ew kere ew ê hemûyan bibêjin erê rast e em wekî we difikirin nizanim çi lê em ne bi destê xwanin yani loma ew tiştekî kek Fuat got yani bi rastî yani proaktif nînin li dû bûyeran de diçin rojavê tayîn nakin rojavê diyar nakin vîzyona wan bi xwe tune ye ew li bendê şeraanin li bendê durziyanin li bendê başûrin li bendê nizanim nameya Abdullah Öcalan'ın li bendê Amerîkiyanin yani divê proaktif bibin aktöreke serboxe eger ew nebe Amerikî jî nikarin alîkariyê wan بله gelek spas doktor pirsî gelek hatine em ê bi kurtî behsa wan pirsa jî ji we bikin lê divir da tiştekî din hem ji bo mamoste Fuaz hem ji bo te jî dixwaz bêjim yanî eger hatû Mazlum Abdî li ser daxwaza Öcalan çekê xwe li wê derê jî deynin bêjin em bikevin nav ordiya Şamê bi wan re bêne ew kirin wê çaxê بدیل تنه که امریکا اگر بدل وان و اسرائیل نبه هزکا دن پیدا بکن جبر که چک همی چک امریکا ندانه لوی داره هزکا دن آلترناتیفه که دن پیدا بکن لوی داره یعنی افزید کاره یعنی مروش پاشگو نکردی تشته یعنی کاره تشته که دن بخورا درکبه و اگر تشته که واچه به لگلک پرسات نه یک جه همان وی پرسه بکن جوان پرسا کرد مامسته فواد که آزاد رزگار گوتیه پرس نیرین دمه که دگوتن امریکا به کمک تایبت آوایان پکته مظلوم عبدی د پاریزه دا آپوی تشتک نینن سریوی گلو دبه هکه مظلوم عبدی بگوتن آپو نکه تشتکی بین سریوی پکه حول بده کسی که دن لشونوی بجی بکه و آنوی برطرف بکه حوله راکبه پرسندن جزف پرسا بیجم پاشه اون او بکن برسواوی بدن شکر نوین تشتکی کربو گو پرسکی کربو بگوره اموی پرسه بینن چاوامه پیدا کن خوشکا نوین الور پرسک یو کریه پرسک من جه ما مصطفوات هیا دبه کرد خواه چاوا آماده بکن کاره پوزیتیف افکت بکک و کردین با کرد جه برایتی گلان برده و وگرن سر کیملیکا خواه و داخوازا کردستان که آزاد بکه و دیار دبه که اسرائیل جه کردین باکور
ایک دیاری دده ترکا و دخوازه کرد باشور و روژاوا خلاص بکه اوه پرسه که دوی وارد آیا طبعا پرسات برسبا هم بده حتی که پرسه دنزی فر بکرتی بجبر که 10 دقیقه ماه راستی بله ما مصطفات نهای یکم اولکاریا مظلوم عبدی بل و ساوی به گریدایه اولور ام دزانن وان سالن داوین اولکاریاوی امریکی د پارزن سفری وی در به işte helikopteri امریکی وان چنوبتن با مظلوم عبدی ترس نتنه öcalan wî bide kuştin yani hete jî dikane bixwaze bikuje wexta ku helwesta Kurdistanî neteweyî bi israr biparêze Tirkiye jî dikane İran jî dikane yani dijminê me pirin û em mecbûrin li hember her dijminî hayîdar bin û xwe biparêzin pirsgirêka me ne Amerikî, İsrail, Rus, Çîn, Britanya nav şerê cîhanê sêyê me û li kîjan quncika cîhanê şerpevşûnek çêbivi temama dewletê cîhanê di nav wî şerî de ne. Yani şerê ev 14 sal li Sûriye dimeşi ma şerê Esad û îxwana bû. Amerikî têde bûn, Fransız têde bûn, İran, Tirkiye, Rus tamama dinî hundur Sûriye'de bûn. Şerê İsrail û Filistin ne tenê şerê İsrail û Hamasê bû. Tamama dewletê cîhanê di nav wî şerî de bûn. Em nikarin yekser helwesta van dewletna biguherin. Lê em dikanin helwesta xwe tespît bikin li ser wê helwestê banga yekrêziya siyasî bikin. Numuneyek bidim, sala 2005 Amerikîya bo Iraqê anayasak pêşniyar kirin ku her bajar bi Bexdê ve girêdayî be lê otonom be. Eva anuka pir bûyî modaya ademî merkeziyet, desantralizasyon. Mam Celal ev imze kir vegeriya hewlerê kadroyê PDK û kadroyê YNK gotin em qebûl nakin. Kemî federasyonê em qebûl nakin. û li ser Amerîkîya ferz kir ma kezagona Iraqê li gor bi nav li gor sîstemek federal hat îmzekirin. Aniha jî mesele desthilatiyê navçeyan pir xurtu yani waliyê Kerkûkê nizanim Hewlêrê bajarê Erebaydinê li gor projeya Amerîkî ewilî hatiye xêzkirin Kurda û qebûl nekir got federasyon gotin wê çavê sê bajar bên ba hevde ew bibin herêmek federe. Heger Kurd xwedî helwestek neteweyî bin û li ser wê yekrêziya siyasî pêk bînin dikanin bandor li siyaseta İsrail jî bikin li Amerîkî jî bikin. Lê ki em li sehayê tune bin kes nayê ji me re dewletê ava nake. Pirsgirêka Rojava yek jê ev e ku PYD YPG li ser terîtorya Rojavayê Kurdistanê siyaset nakin. Li ser Bakur Rojalatê Sûriye siyaset dikin. Bakur Rojalatê Sûriye sedî 6 hefteyê wê Erebê Sinne ne. Hêzên SDG li dor sedî 6 ez baş pê nizanim hinek dibên sedî 5 hinek dibên sedî heftê çekdarên eşîrê Ereban e. û ev bona rojên pêş de ji her cûre destêwerdanê re vekiriye. Em de çawa kanin pêşî li vê bigirin berêberê yekrêziya siyasî ya millî li başûrê biçûk Rojavayê pêk were bi başûra yekrêziyek siyasî peyda bikin û Kurdên her çar aliyê cîhanê û her çar parçeyan piştgiriya projeyek neteweyî bikin li Rojava. Dema ev tune be Amerikî, İsrail nizanim koalisyona ji mer tu dewleta ava nakin.
خالق دنز بيجم تمام يرو يعني كس ما نمحيبه إسرائيل وإسرائيل جي نمحيبه كرداية أم دزانن كو جتلو حيشتا وحيان بالصال النودي إسرائيل وتركيا هفالبند هذه استراتيجيك بون تكلي استخباري لشكري اقتصادي سياسي دنابا هردو دولتنا دا خورت بون سدما تکلیه وان خرابو دوزا دولت بوینا کردستانه جی سال نودی پیوه دما AKP نهات تسلاتی جی دو و حیام دو سیزده تکلیه AKP و اسرائیل جی پر خورد بو و لحفدو بون چه پرسگریک اکوان تنبو کنگی خرابو لسوریه شردر کت کشه کرد خویابو والمصر ضربه چه بو اسرائیل و سعودی و امریکا پشگریا ضربه لشگری کرن اردوغان جی پشگریا مرسی دوماند تکلیوان جور خرابو آنوکا جی کشه وانی اساسی کردستانه اسرائیل با برجواندی خواه ستاتویا کردان دو پارزه سبه روش ترکیه ji Kurda betir berjewendî rê İsraîl û Amerîkya bidin, ev piştgiriya Tirkiye bikin. Ev demê siyaseta ya berjewendiye rast tamam usta. belê keko ev fersendê dîrokî ne. Di du çarda de Başûriya û Rojavaya fersenda dîrokî revandin. Yani hin wê çak Tirkiye dane ketibû Sûriye, Pêşmerge derbas bû çûbû Kobanî سینور عربا دناب دولتا عراقی و سوریه ده داعش جهول را کربو من نکانی بو لجور پیشمرگه لجر گریلا کتی حوله ده سینور نابینا کردستان جهول را که سیاست بالای قبول ناکه و خزاییه دولتا ترکا جوه سود ورگرد داکت بری جرابلوسه دور عفرین دور سرکانی دور اف دمجی فرسندک دیروکی یا فرسند دیروکی جیل بنده مروف ناسکنه. بله راست. چاوا دولتا ترکا عجله دکد و سیاستا کرد جی عجله بکه. بله. پرتا دنیا پاکوری دوی چه بکن جبو مثلا اسرائیل مگو شورشگرین کردستانه دوی سنگر کردستان سربخو یک کرتی ترک نکن به هلوسته و اپراسیون دولت ترکا لهمبر کردستان دشیفره بکن بخوازن پیشی لی بگرن به تمام هزا خود بخوازن هزه بدن هزن روژاوا که بونا درجه هدف خواهی ملی برندن و اوجالان و باخچلی و اردوغان تشهیر بکن به ملت بدن پام کرن که ev ne peyvajoya aştiye. Na aşti du taraf şer dike ya tarafek zorayedin de bu aşti çeyde be ya her du taraf patadık kevin ve çağı aştiyek çeyde be. Lisahay me zora devleta Türka ne biriye ku aştiyek dillehe mede çeybe be. Jibo aştiyek dillehe mede çeybe be de ve em zora dağır karabı bin. Devleta Türka em jihole rane kirine le duhwazin hedefe xwe siyasî ser me ferz bikin ev ne peyvajoya aştiyê aştiyek bi vî rengî tune ye em li hember van aştiyê dagirkira ne divê em karê xwe binerin yani çekdanîna PKK'yê xwefesekirina PKK'yê dawî li têkoşîna meyê rizgariya neteweyî nayne heta divê ji berê bêtir em cehd bikin ku sehavala nemîne werbêjim û birayjar gelek spas dikim wext rastî wext xilas bû lê em çend deqê din jî bidin belkî doktor Yaşar jî tişkî bêje lê di vir da tiştê xuya dike eger hatû İsraîl bi piştgiriya İsraîl Durzî û Elewî federalizmê bixwazin ew bikin Kurd wê şaxê wê rewşa Kurda çawa be divê Kurd
جویا کمتر او نکن یعنی هر چی خاصا ترک فرض بکل سر دخواز اجالان که بشه چک دین و تشتکی او نکن بکفن بن کنترولا شامی و اف تشتیه یعنی دویت مرو وانازی او نکن دکتر گوت نکی داویت بخوازی بجی تماشاوانان را او بکی کرم که میکروفون چالاک بکن سپاس دکم تو دنگه وکی بله مفکر بله پیشه از خواستم بگم که او دکلراسیون نه دکلراسیون اج بو پرسکریکا چارەسەر کردنا پرسکریکا کرده پرسکریکا کرد و کردستانی چارەسەر نبویه او چارەسەری قبول کرنا یک نتویتیا ترکیه پارادیگما یک نتوه هاتیه قبول کرن جالی PKK و جبر که لیدری وانه لوما دی بیجن PKK بگمانه دناوان دی انسانی دن هنن که وک دبک و وک وان وکی نافکرن لی لیدری وان لیدرتی وان مرجیه هری رسمیه او کیوانه از اجالان مروکی بنده لی مروکی آزاد دبینم آزاده سربسته به عقل خوی آزاد و فکرات بیجه نتوه پارادیگما یک نتوه یا دولت ترک قبول کریه مثلا کردی به پارادیگما یا قبول کرنا یک نتوه ترکیه نای چاره سر کرن لورا کردین که دخازن سیاست کردی بکن دوی پارادیگمایا نتوه کرد بکن اساسا ناونده پولیتیکا خواه هبونا خواه بوی مشروع بکن بوی روا بکن مشروعیت وان رفرانس وان دوی نتوه کرد با اگر اساسا نتوه کرد دیسکورس خواه گوتار خواه پیش بخن او چارەسەریە سەختە ئەو چارەسەریە سیمولاتیف وێ تێک بچە وێ پڕ زوو کارە ژە ئالیێ گرسەیە کو مانیپولە بوونە ئانەها کارن هشیار بن ji Kurdan ra rewşenbûnekî nû hişyarbûnekî nû lazim e çawa salên hefteyî mixabin yani 45 sala da ew temsîl werkir ku Kurd carekê din ketin eqlê xwe vesayetê dan dewleta Türk heta eviya xwe kolonîzekirîneke nû ye yani ew temsîla siyasîya PKK Abdullah Öcalan ji bo Kurdan yani xwe kolonîzekirinê xwe mitingehkirinê xwe kolekirinê dide pêşiya milletê Kurd ve çareyekê wan heye yani çareya herî mezin netewebûna Kurd e netewebûna Kurd dikare hemû pirsgirêkan astengan ji holê rake çareserî bike eger Kurd netewebin hemîn tiş ji bo Rojava derbas dibe Rojava eger bibe netewe û weke aktorekî serbixwe dikarî be otonom biryara xwe dikarî bide wêrekiya ceserata ew qehremanên ku eskeriyê xwe de qehremanî kirin lê di rewşenbîrî de divê qehremaniya rewşenbîrî tiştekê din e divê bi eqlê xwe tu tev bigerî azad bî ez dibînim entelektûelên Rojava pir caran rexne dikin wê davî hin aktörên baş derketina holê ew negirê dayî bi partiyan pir rexneyê axaftinên Öcalan dikin başûrê dikin çima hûn destêverdanê karê me dikin ew dikin ya rastî divê xwe rexne bikin berî her tiştî başûrê bakurê erê dikarin her daîm destêverdanê bikin li divê berê her tiştê hûn bêjin em li virin em biryara xwe didin eger nebe ew Rojava nikare bike aktorekê çalak aktorekê ku dikarî be pêşeroja Rojava ava bike û di Sûriyeyê nû de jî rolekê korektör baş bileyze aniha li Rojava kesên wek PYD û kesên wek aktörên Kurd ku li ewkêne li seheyne li benda hinekê ne ku ew lîstikî xirab bikin lîstika Şamê xirab bikin
لبندا درزیانه لبندا علیویانه لبندا اسرائیلن لبندا کسین دنن یعنی وسا هاتیه کو گوتنه سوز دانینا ترکیه را söz danına Jolani ra, söz danına Abdullah Öcalan ra, ku ev ne aktörü xarab kırına listi kebin. Yani dve ev ligor bin nezaketa siyasi be her kesiyle diyalog edeben ez zanım namaya ku Abdullah Öcalan şandiye PYD'ra duvar da gotiye ku hun evnekin yani hun be her kesiyle be hevra tekili deynin nav diyalog edeben prosesa devlet buna nu hun nebin aktörü xarab kırne hun nebin aktörü xarab kırne o eviyajı dikku yani Şam çi beje ve kabul bikin Türkiye çi beje ve kabul bikin beguman ev ne rahatın yani eviyan neku segede hesede peyede mazlum abdi ku dixazın ku be politikaya bikin biyamın ne azadın biyamın ne azadın ne karın proaktif jibo berjevendiye rojava ev vizyona بدن قبول کرن تویکو هری بهس هون اون صحایه لسوریا هری بهس اکتور هری بهس هری ساغلام هری اورجینال هری کو روایه اون و بگمان کو گلک ملتین دنجی لبند کردانن yani Alevici bilbende Kurdanın kesin sekülerci Suriye bende Kurdanın Druzici bende Kurdanın ko eğer Kürt inisiyatife gebegirin alternatife gebegirin işte Şamira bebejin em tek neteviyeti tek devlet Arap nakhazın em via kabul nakın o runun ev kahabikin yektiya hay netevi yektiya netevi lirojava jiberku azat ninin جباشور وجود باكور آزاد نين لوما يكتيانا تبيجين چنا بيجي حياك دبن امري وانده فرمانا واندنا چنا بيجي چقدر بين بهاوجي چنا به بله گلک سپاس دکتر مالاتاوا باو علی مردم گوتیه پرس از رجات کم کا داخواز و چیه ببیجن جمرا کو اموجی وک و بکن تنی بگوتنی چه نابه گوتیه پرسکی واکریه گلک سپاس با پرساوی جی از بارد کم مهدی دیاتن ما 8 دقیقه خوب سرجی کرلی کک حاجه از خازم جبو پرسه تشکی وجم یعنی چاره چواکو جولانی او کاخا yani اجتماعی کم کر کنفرانس خان اجتماعی کم کر چاره سبیروش Kürt inisiyatif bikirin, konferansa xey netevi ya rojavaya dürüst bikin ve ka alternatif ve ka jibo peşe rojavan vizyonek deyine, projeyek deyine jibo rojavaya o evet çare. Yani çitişti ku başure ev jibos avakırna devleteki merkezi haraci avadikin. Mamostacı zanna havldan hene ku komisyونه کی چه کنج با دستوره کی بنگهین یا آنایاسات بجن زاگونه که درخن کرد تیدانن یا نه شغال گورا خو او کی چه کن که افج خطریه کی تالوکه کی مزنر پیشا کرده yani دوازم تشتک بیجم برای حجی بله ما مستق یکم از ندوی قناعته دم که هتشه بکانه نتوه کی لسوریا آوا بکه tabi İngilizce ben nation building yani neteweye ki ava bakın. 6 sali zaten hafta sali bazı Irak, Suriye, Mısır, Nasır, Libya, Kaddafi, Huston neteweye ki devlet ahara ava bakın ne kari bunun ava bakın. Bazı heteşe betir nez bu ku kanabın neteweye ki ava bakın seküler bunun galek PKK yan işgiri distendin. Heteşe ne pekane ku neteweye ki Suriye ava bakı u Kurda, Dürziya, Nusayriya, Ermeni u Süryaniya u Arabin seküler ve mecmuayı netewek ava nabe. İstikbala Suriye parça bunu kanaatamı 10 sal peş yame döndür Suriye'de deşer hebe. Siyaseta Kürt deve ve bibini. Yani Ameriki, Türkiye, Ocalan, Juan Redvejin işte entegreyi heteşey vebin.
هتشه و رژیم اوانی لشامه نمجارا کرد کانبن انتگره ببن او جویره نمساعدن ایجار او پیشنیارا که یاشار دجیده یه لور پروبلم هیه لور پروبلم باکر روجالات سوریه yani konferansek neteweyî tepkere çekil heger wek navê xwe neteweyî be divê ji terefê siyasî yê Kurda pêk bê. Li wir PYD û YPG tifaka wan bi hêzên Ereb rene. Yani Bakur Rojalatê Sûriye ne Kurdistan e. Stedî şestî zêdetir nişteciyên Bakur Rojalatê Sûriye yani dema tu Raqqa û Dêrê Zorê bi ser xe û xwe bigêjîne Helebê zêdey sedî şest nişteciyê wê derê Erebê Sünnene ye. Yani berê PYD YPG divê vê kêşeyê çareser bikin başa xuyayê wext qediya mamosta metxwaz pirs kîdin jî bikim pirsekî Kurd yani bi dîtina cenabê te ev pêvajoya ku niha dest pê kiriye yani tenê nava dewleta înisiyatîfa dewleta Tirkiye yan hêzên navnetewî jî divê ew ê de destê wan tê de heye yani vê pêvajoya ku dest hatiye dest pê kirin. Pêvajoya Baxçelî Ocalan. Belê he. Yani bêguman ku destê dewleta tê de heye. Fakat ez nedwê qenaetê de me ku mesela destê Amerîka tê de heye. Amerîkiya belkî zêdey salekê haja wan ji vê pêvajoyê hebûn. Fakat ez nedwê qenaetê de me ku Amerîkî û Tirkiye li ser vê projeyê sedî sed li hevin. Û netîce ev proje serketin am serneketina wê ne tenê destê Tirkiye û Ocalan û PKK de ye. Yani sivero şer di navêna Heteşe û İsraîl'de derkeve dê çi bibe? Yani tê gotin ku Heteşe xwestiye hücumî durziya bike İsraîl sed daniyê gotî tu nikane dakevijêr. Nusayirî nüfusek zêde ne di hindir Sûriye'de û ji desthilatê hatine xwarê beşik rexistinê nava wan de jî hene. Yani serketina vê pêvajoyê ne bi îradeya Baxçelî Erdogan û Öcalan ve girêdaye. Bi şerê Ukrayna û Rusya ve girêdaye bi konfrontasyona Çîn û Amerîkya ve girêdaye û pêşbîniya min ku ew ê bi ser nekeve. Lê em nikanin bêjin wele bi ser nakeve em ji xwarin mala xwe rûnin. Divê em hîn bêtir hewl bidin xwe bi rêxistin bikin û projeyê dewleta Tirkiye û Baxçelî Ocalan jî têk bibin. Belê. Mamosta gel. Helwesta İranê mühim e bira yani me ew jî bîr kirim qal bikin bila bimîne lê pozisyona İranê girîng e di vê pêvajoyê ser vê pirsa te tiştekî vêjim. Belê. Niha du aliyê vê meselê heye. Yekem yani mirov divê gawa ku ser momenta jeopolitîka nû ya li rojhilata navîn û li Tirkiyeyê analiza dike divê heman nebêje ku projeyeke yan tişteke. Carna momentên konjüktürên jeopolitîk, rewşên jeopolitîk yani ji xwe ber jî çêdibe. Yani em bêjin bandora evke heye, dominoye heye, bandora çi de perperîkê heye. Mesela em bêjin ew êrişê ku İsraîl anî ser Hamas û pişta bir ser Hizbullah û em bêjin bi rastî wana bêtesîr kir bi bandor kir. Dûr da efektek çêbû, bandorek çêbû ku ew rêxistinên ku proksînin vekîl hêzên vekîlin جوان لرشلات نابین چاره‌یه düzeneke were kirin. Ji ber ku hemû êrişên devletên mezin ya veka İran û veka Türkiye bi sebeba bi bahaneya wan vekîlan ra yani wan hêzin proksîra ra çêdibûn. Niha du rengên vî çêbûn praktîkê de. Yek bi êriş û bi terorkirin û bi zulmê تدید حماس tek bir serokê wan kuştin û okey Hizbullah hemîn şewa
لب د مسئله او كده د مسئله هتا شيء ده اس ايديولوژيا هتا شيء جوهرتنا وان جهاديزما جلوبال چی گوهرتن هيا دوان 5-6 ساله بتايبتي پشت تكچونا داعشه گوهرتنك دست بكر يعني او جهاديستن ل متودا مصلحت او كرن انها يعني چي متودا مصلحت ام بدن براغماتيزم يعني نورمال ايديولوژيا كي جهاديزم يا جلوباله بالدولتان دولة دنيوية علاقة داناينة مثلا القاعدة وصابو داعش وصابو لي اوانا براغماتيستن خو ادابته كرن جبوكو قدر اون نبي قدر يا داعش خو ادابته كرن كتم بتركيا راتيكلي بقطر راتيكلي بسعودي راتيكلي انا خو تخازن بجهورين اوجي ببيشبي خو كرن رسمي رواقرتن ادي ما دبي مسألة ده ما مسألة بكيكه از بگومان بینم کود او نگ اريبك اقل امبجن امريكي بروجيك ندا يوان كا هنجي بي اواي بكن ليه او افكت باندورا دومينويا يعني قواكو او بازجي تركيا جيجو كا ازجي مثلا تركيا او بكن بگومانكو اوروبي دنيا دمكو ريخستنا كي تشكتاره وكو جاليه وان وك تيروريست هاتي دمغا كرين هاتي قبول كرين وشخوره بيجا از تشك داتينم وخفستكم بيقومان جبو ابيا جبو هركسي اوكا يعني هركس قبول باره ابيا يعني هركس كاره بيجا تشتكي باشا بوزيتيفا لي جبو كردان لبيشروجي لباكور او ناي في واتيكو PKK ام دیسا به PKK بیجن PKK واز بویا PKK ji kontrola tevgera Kürt berdewam nake bid ne domine evi belki be hebe hişkayı xabedin Serbiya u ve cari be alikariya eşkere be devleti be alikariya devlet Bahçeliye be alikariya mite be alikariya hezendin ve xwe او اوتوریته خو او کنترل خو بخوازن کو بردوام بدن بردوام کردن د تفګرا کوردا لدوردا شر ایدئولوژیک شر ایدئولوژیک انا هدر ورده دوی تو درکوي هوله انتلیکتوالن کوردوی درکوي هوله ببیجن کو اورګه جبو کردان تشتك ناينه برجمنديه كرداد ورده تنيه او يك نتويتيه او داويه ده تركبونيه يعني تركبونيه ابياد في ورا نقاش كرن زاني لتركيا اول يعني جبو باكوريجي alternatif çare eve yani. بله yani dur rezikavak bersi bejimu bu kadinim yekçe sedised ez باور دکم کو اف پروژه حیات نه باور دکم دزانم کو اف پروژه دولت ترکیه و دوی واری دوی اف پروژه نشولی کرن اف زده سالنی وکیه لسر و خبات هاتیه کرن سرو که جهپه چند روشبری گو از زانم 4 کس کوردیناسیون و پیواژه 20 کسی و آماده کریه جبو ماکزاگونا نهو فردوه ده سرو که جهپه گو اف پروژه لجیه مجارا سوریه و پراغماتیزما هتشه اره هتشه پراغماتیست خومینی جی پراغماتیست بو وقت هات سر حکم هم کمونیستن ایرانه هم نتوه پرور ولاد پرورن کردستانه پیشگیریا خردان خومینی هیا که خومینی نگه خوگی ها ارده به هزاران کرد و کمونیست گش قتل کرن طایب اردوغان جی پراغماتیست بو هات سر حکم جدودیا حیام به 2013 لیبرالی واز دکر işte پیواژه ایمرالی دا دست پیکرن هیا درکت parlamentoya go Kurdistan heye herin dokümenten mecliseye kam wan binere kengi ku bitena xwe idi bu destelatu pişkirici MHP stand ruyevi eşkere derket iroji pragmatiste herkes pragmatiste muhum
ایرو دستلات سوریه لوازه تفگیره کرد لروجابا خورده. اگر روجابایی کردن روجابا و هزا خواه های نبن و تدبیر نستینن و بهلن که هتشه دستلات آخوا خورد بکه اوه فاتورا و جوان را گرام به ام مجبورن ببیجن یعنی پراماتیزما هتشه پیشیل جیهادیستیا هتشه و نتو پروریه عربا گاوانی اول ناو سوریه گو کومارا عربا یان سوریه و طرف کرداجی فجراندن و işte peyami tebrik jeraşandın. مل Eyde baş emle bir kayıt davitinin buraya heci. هنا جواد گرمه ولی راستی جی 10 ساعت و 20 دقیقه بس از بیجم ام بیلن هنه که لدمین پیش بلکی پیویستی به پروگرامه که دنجیه به هیت دکتر یاشار زفتگریه توزیجی بگره برنامه یک دنجیه كيك اري كيك حاجي استخدم شكل ببجم كيك فوزي قوتيا باندورا جواكي دروني ديشبل سر نتوا كرت ابيا يعني بفكره ابيا دو برنامه او جرى دو برنامه او سر خو برنامه كي راسه يعني فيجن ليه استخدم تشكي بجم كيك حاجي جبو مثلا بروجه يعني بروجه از جبو جالية ناو دولتي و جالية أمريكية و دبجم كو برسا أو بروسيسا لتركيا نا بروجايا وانا لو ما دبجم باندورا دومينوي لي جالية تركيا و بيغومان أو بروجا جبري داجي هي ج قرتيبونا عبد الله هجلان او خبات جبو حطيه او كرن هر وقت قوا كل لازم بويا جبوان جاشنا حواري او كل لفيداويه بيغومان انا ها تمنى يعني تمني همويا او دبن يا هجلانجي تمني بيدي او دبا يا بخشليجي جي ادناجي يعني داويه ده خازن بشكل هاني دبن كيك حاجه تسبي كده برسكر يا كما عجله دكن اريد جبو بيامن جبو روجافا ستاتيو وجبو ترامب عجله دكرن لي يعني راستي مثلا انا ترسن بيكو عبد الله جالان بارتيا كو تشيبو فاسبك بمره يعني او ترس جي لباوانه يعني انا ها دكتور يعني لفر عبد الله جالان عبد الله جالان ميسيون اخا انا ها بجاني يعني الدافي يعني ايدي جي ايرو شنده عبد الله جالان هيش در نخينجي اما عبد الله جالان قوتنا خا قوتيه بیا ترک دکارن لپیش بکار بینن بیجن ایکو پکک آوا کر ایدولوژیا سرخوابونا کردستانش 4 پرچان نها هاتیه خشینی لپیش دکارنش بو مو که بیجون چه تخوازین يعني خلق بمليون طرفداري وي هنا بيا بتاثير كيل سروانجي يعني هذا تشتكي بودا من بيش قوي يعني ام تشتكي كنت بيجن امزانن امشي خوازني بري كيلو بين سلام وانا دغوت لي دكتور تشكي دنجا يعني مثلا كردي نب پککی دست بکریه نب پککی داوی بیا پارتی که 40 سال 50 سال خبات کرد گیشت انجام کی که افتکوشی نوان یا زی اف سیاست که حتی آنها مشاند نه به کیر ملتی و کیروانات یا ملت دن هنه پارتی دن هنه مثلا کرد حل نوی روژه قرار یلانگو همه هم بیجن هم چک دیننجی مثلا حل نابه يعني مثلا کرده مثلا کی مازن اوه يعني گلک سپاست کن مالا وافا ما مصطفوات مالاواتر و مالا تجي آوا به مالا تماشاوان تجي آوا به و کیف خوشون برنامه یک برای خوی عزیز یاشار دوماند دم و بمین خوشر شاد و سرکفتی بن گلک سپاس من خواستم کسی که دنج پارتیا طرفدار پککی جی بینن که به عالی نبه یعنی امل سر وان داخفن ها کسی که جوانتنه لیم فکری خود بیجن مخواست که اوجی یک هبه جوان به برنامه دا
ما داخوازی کر لی وقتی وقت نبود ام پر مشغول نها ام نکارن تداوت کن لیکن اسمت اوزون روزا سهشنبه و پروگرامی که لدار بخد دگل که بله دگل سروک DBP یعنی پارتیا حریم دموکراتیک بله محمد شیرین آمده و کمال گکتاش سیورگ DBP و کک سید خان عنتر و روژا سهشنبه ساعت 80 و بوان را پروگرام کیشه که جبو آگاهداری و تماشاگان اینجا کک آسوجی من بس روشلات کم کرد که آسو هفکار من سبب برنامه که تایبت لسر روژاوه اوجی بانگا اجالان یا حلوشاندنا چک داینه و پککه و انجام نوی گل چند کسین اکادمیک و شروعه بکه همی کردین روژلات فی وارد شد فکرن همی گوداریا اوانجی بکن گلک سپاس کن مالا و همی آوا بس سپاس با شروعین و من هر هبن گلک سپاس با ماموسته فواد اونن که هم نشکاندن بو میوان ما شروعین خو جبو ما پار بکر سپاس با دکتر یاشر عبدالسلام مولوی مالاوی آوا الدمن پیش وید کن ام دیسا بکاربنش چافکانیا زانیارین وان سودور بکرن جبو دمن پیش گلک سپاس ماموسته و دکتر یاشر اونه رو سپاس گلک سپاس کنکی شب باش شب باش بله تماشاوان ایجاب ویاوی امتین داویا پروگرام گلک سپاس تماشاوان ایجاب و خوشتوی مالا و همی آواز سپاس با کومنتری و بلکی ما همی شروعه نکاری هم بین سر آنتینی مالا و همی آواز اون هر هدن ساعت و خوش به گلک سپاس کن حتی برنامه که دی در شاد و سرکرتی بین تماشاوان ایجاب مزکن برنامه که ملی بله شب و خوش باشید. سرهشکا کسنی کاری وینات نبکی قاشو جمرد بیجت بزه و چکی وانا بن عرض بکم اغلم بافتا نکاری بو بریتا گلک کسا هولدان گوی ملتی تنبکن سلوگانا ملت ما کرد نامره نانا کرد نامره
همو هولدان خوبك ملت کرد ایرو بریارا خدایا وی جاره سرکفتنا وی جاره ام پراپاش نابگرن وی جاره ام سرین ناچمینن وی جاره ام سرین ناطوینن یان سرکفتن
ایوار باش تماشاوان اینجا خوشتوی بخیر بین رادیو آشتی سری داده خواز لیبرونیت کم دیار آتاک که لهمبر سیبر آتاک لهمبر مچه بو جبوی جی منه کاری ام چاوا بکن به هر حال خوشبختانه که امشیان و کشه چاره سر بکن تماشاوان اینجا از زیده درج نکم ده میوانین من هجا آمادن البندا منه ماموسته فواد önن و دکتر یاشار عبدالسلام اغلو جی کیف خاشیه که ام شیان و تکنیک تیشه تکنیک چاره سر بکن وقت مگو سیبر آتاق یا جبو نچه بو مهنه کار بو ام تشتکی بکن او ما جنیش که وده هات چول کرن لو ماجی امی که خوش بن که تماشاوان ما پروگرام ما لایک بکن و پارو بکن کومنت را بنویسین اف قدغه که هاتیه سر رادیو آشتی جالی دولت ترک به امتکارن وی به طرف کن لایک کرنا و پارو کرنا پروگرام گلکی مهمش بومه ام خیراتونه که گرم میوان خو ین هجات کن ما مصطفات önن و دکتر یاشار عبدالسلام اغلو میوانین ما هر دو تماشاوانین ما هر دو میوانین ما این هجازی جنیز و ناست کن ام هر دو میوانین خو پیوست ناکه ام مدن ناسین ما مصطفات önن شوان کسایتین باکرین کردستانی کسکی که بنابودنگه حتی آنها گلک تلویزیون و رادیو و تشتیوادا درکتیه و گلک کتابی وی نویسین وی ایوی و یه دکتر یاشار عبدالسلام اغلو هنه اما ایشف پروگرام ایشف دا بحثا بویره که گرنگ کن که اوه چند روژه 27 مهی که 27 ثبات بانگاوزیا کل بنده بو یا سروک پکک عبدالله جلان که برای دم پارتی شاندوان کچون امرالیه و هاتن لودره استانبول داخلیانی اکی دان تماشامان ایجا لسروی داخلیانی حتی آنها گلک بصدان شروعات نکرن چاپمنیا کردستان ترکیه و رای گشتن جهان دا گلکی دنگ بدا اف بیر دنگ بدان وی بیر ایشفجی امید گلوه تماشاوان هجا امید بحثا به گرنگی بکن داخوازا بانگا عبدالله جلان جبو پککی گرنگیاوی چیه و جبو کرده گرنگیاوی چیه بگومان پارتیه که مافیویت کارد ویوارده بانگوازیه که پارتیا خوب که لاینگری خوب که لچکدارین خوب که یا مافکی پر روایه لی ملت کرد ویویت چاوا برسباوی بده چاوا بنرخینه هر کس ده پنجره خدا ده ویا شروعه بکه اما ایشه به مسئله عالی سیاسی دا و عالی سوسیولوژیک دا جی اما بدن گفتگو کرن گل میوان خوی هجا ما مصطفات وار سیاسی دا اجمرا شروعه کی پنجره سیاسی دا شروعه که و دکتر یاشار عبدالسلام اولودی جی و دوار سوسیولوژیک و جواکناسی دا و که دکتر یاشار زانینگاه ها صوفیای
دواره سوسیولوژیک دا لوی دره دا کارد که و درساد ده امی که خوش بین که میوان مجید دوی چرچوه دا و بحثا به گرنگی بکن خیرات نکی گرم بکن ام زیده دریج نکن ما مستد بخیرم ام خیراتن سر چاوراتن وی خیرندار و بیجی و ملاوای لجنابت و خباتکار رادیو آشتی دکم و سلاو و داخوازا سرکفتنه لسرخوبون خوازان دکم گلک سپاس که ما مستد ام سری دا نکم ام جنابت دست بکن ما مستد تجبوک من بحث کرد پنجره که سیاسی دا تجمرا بحث بکی اف داخیانی ها کل استانبول هاتا بره و برن تیدا هفت کس کچوبون لوی داره اف وینه که هم بینن تیدا خیال کرن که وارنه ویا وکی مونتاژه که آتیا کرن یعنی مروف دبینه که دستکاری آتیا کرن دوی اوه دا خیاد که یعنی اف کسی این پسپور فهمت کن که ویا نتشکی هوتنالا یعنی مروف دوی وارد که تو وی مسئله وی داخیانی چاوه که من مستفاد کرم که دوی واردم بعد گودره جنبتم نوها گرمج سرهزانا شاه بیدولاهی نهری ده دست پی بکن افسد و 5 ساله ملت ما شر آزادیه ده و شر رزگاریه نتوهی 105 سال درباز کریه هدفا بی شری جسری ده دولت بوینا کردستانه بو ریخستن می سردما مدرنیته 100 سالا بیستا ریخستن سرخوبون خواز بون چه ریخستن آزادی چه خوی بون چه کوملا جکاف چه ریخستن هیوی اوانا ریخستن سرخوبون خواز بون و شر رزگاری نتوی دمشاندن جیچلو 50 و به دامزراندنا پارتی دموکرات کردستان روجهلات و دور پارتی دموکرات کردستان باشور سرانسر کردستان هم دکانم بیجن طرز سیاست یا اوتونومیست سردست بو لباکور کردستان سال هفته ده پشتی سال هفته نده ریخستن مل باکور کردستان آوا بو اب ریخستن گش ریخستن سرخوبون خواز بود فکر که جی یک جوان بو بلکی یا هری درنگ آوا بو او بو اب گیرزگاه بو چیه چکدانین و فسخ کرنا فکر که داوی لشر رزگاری نتوین نینه اب نجا جای کم کره خستنک سیاسی کردستان خواه سخدکه سال داوی سال هشته نودی دگه لک ری خستنه ما خواه سخ کرنه و نجارا یکمک ری خستنک می سیاسی داوی لشر دینه بیکو از پارتی دموکرات کردستان و PKK بشی بینیم جهفدو ده لسر مجاره چک بردانه از دپیوم سال 75 ده پشتی پیمانا جزایر دور پیچک لشورش کردستان بو ملمسا برزانی داوی لشرانی ده همان ساله ده هم یکیتین اجتماع کردستان آبا بو هم پارتی دموکرات کردستان قیاده موقت آوا بود همان ساله ده پیچتی چک پردانیه او هر دو ریخستن سال 2005 ده سروک وان هر دو ریخستنا یک بو سروک دولت عراقی یدنجی بو سروک حرم کردستانه یعنی دوی ام وکه بویرک پر گرینگ و داویا شر رزگاری ملی هاتیه لوی بانگا اوجالان و بیانا PKK ننهرن شر رزگاری ملی ده بدومه حتی که کردستان به دولت بد و ملت کرد در که و سر دکا دیروکه لطر بیا دوی شک بتو کسی ره تنبه در Tayyip Erdoğan daha beyanatında goj xendi çend kes u derdorem fanatik
konsensüsek lehevkirinek gişti heye de derhak ve pevajoya Bahçeli u Öcalan'da. Em ev tarafın ku Erdoğan me fanatik dibine em juan tarafı fanatikun ku em li dijî ve operasyona devleti derdikevin. Em kine em Kurdistanîne serxwebûnxwazên Kurdistanê ne û sengerê yekîtî û serxwebûna Kurdistanê tu carî terk nakin. Öcalan jî di dawiya peyama xwe de dibêjî ku ew kesên ji jiyana hevpar bawer dikin û guh didin banga me ez silaba li wan dikim. Em ne ji wan kesanin jî. Em ji jiyana hevpar a kole û efendiya bawer nakin û em li gotinê Öcalan guhdarî dikin li weke ew dibe jî em guh nadin gotinê wî. Dibir de dibe em vê operasyonê baş fam bikin. Ev ne pêvajoyek aştiyê ye, ev ne pêvajoyek çareseriyê ye. Ev rasterast operasyona devleta Türkiye'yi. Operasyonek bi çi rengî ye? Nihat di literatûra devleta Türkan de Kurd du şeklin. Kurdê hundur û Kurdê derve. Desta wan ji Kurdê hundur, Kurdên Bakur Rojavayê Kurdistanê û Kurdên li Tirkiye dijîn. Kurdê derve jî Kurdên Kurdistanên her sê parçeyê dinê ne. Erdoğan piştî ku Bahçeli ban kir û pêvajo meşiya çû Diyarbekir got tu têkiliya vê pavajoyê û hemwelatiyê minî Kurd tune ye. Ango ev pêvajo, ev operasyon esasen ne ji bo Kurdê hundur e ji bo Kurdê derve ye. Ji wê rojê û vir de ev kesên partiyên ku piştgirî dide vê pêvajoyê û ser navê Kurda vê pêvajoyê pêvajoyek pir baş dibîne wate ew ku ew jî ji bona Kurda napeyvin. Bisedem serokê devletê gotî ku têkiliyê vê pêvajoyê û hemwelatiyê minî Kurd tune ye. Kurdê derve rewşa wan çi ye? Başûr eva 20 salı bi awakî fermî devletek federe ye. Ev devlet ji çar aliyê dinyê de rewatê dîtin, tê naskirin û têkilî pêr tê danîn. Rojava ev 10 sale tarza siyaseta wan ne dilê me bijî meclisê wanî herêmî hene wek işte kantona Kobanî, kantona Cizîrê yan Dêrikê hikûmeta wan heye û artêşek wan heye. Em dikanin bêjin li Başûr nîv dewletek me heye, li Rojava jî çarîk dewletek me heye. û dewleta Tirka vê dihesibîne ku zû dereng Başûr û Rojavayê Kurdistanê ew ê yek bigirin. Rojhilatê Kurdistanê bi serhildanên bo Jîna Emînî lêdey 2 sala ajot kasî ku Tahran tehdit kir wan raperîn wan serhildanan di heman demê de dewleta Tirkiye jî alarme kir. Piştî berdewamiya şerê İsraîl û Filîstîn û ku dest û lingê Îranê yel herêmê hat şikandin Hamas, Hizbullah, Esad çû û tê pêşdîtin ku ji niha û pê ve hedefa İsraîl û Amerîka dê İran be her roj Yemena hevalbendê Îranê jî bombebaran dikin.
Rojelat Kurdistan jî dinamîk şoreşa Rojelat Kurdistan jî bona Türkiye metirsidar e. Ji ber wê yekê pêwîstî bi operasyonekê dîtin ku van geşepêdanê li her sê parçeyên Kurdistanê bandorê li Bakur Rojavayê Kurdistanê neke ji bona wê operasyonek darxistin. Hedefa vê operasyonê çi ye? Hedefa vê operasyonê ger ji destê wan bê hem Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê tek bibin. Hedefa esasî Rojavayê Kurdistanê ye lê Başûr jî hedefa vê operasyonê de ye. Heger tek birin jî destê wan nê dixwazin bêjin ku em ê we hîmaye bikin. Himayeya devleta me kabul bikin. Hedefa vê operasyonê ew qase. Vaya ji gotinên wan jî em fehm dikin. Yek jê nabîskadin te wêneyek nîşan da, wêneyê din te nîşan neda, ew jî maseyek heft kesoyî. Masaya li İmralê heft kes rûniştinê, çar reben li ser piyane. Bi navbêna wan hefta de yê rûniştiyê Öcalan e. Wek serokatiya PKK. Yani Öcalan ne serokê PKK'yî, serokatiye. Bu xwe dezgeheke, bu xwe sistemeke, xwe wer pênase dike, partiya wî jî wî wer qebûl dike. Yani Öcalan ne hundur PKK'de ye, PKK hundur Öcalan de ye. Em wer bibînin. Wêneyê te par ve nekir êl û têlê jî maseyek heft keso hebû, li orta wan Sırrı Süreyya Önder rûniştibû. Sê kes li Aliyewî çepê, sê kes li Aliyewî rastê. Boçi Sırrı Süreyya Önder. Heger bi temenê xwe be gerek Ahmet Türk li ortê rûnişta. Heger bi makam û temsiliyeta partiyê be gerek Tuncer Bakırhan rûnişta. Fakat Sırrı Süreyya Önder li ortê bû, Ahmet Türk û Pervîn Buldan wek sekreterê wî rûniştibûn, ji wiyar gotup kurmancî bixwîne, ji adinê gotup Tirkî bixwîne. Sırrı Süreyya Önder dibêje ku heger em Kurd û Türk vê kêşeyê nav xwe de çareser nekin, heftê du milletê müdaxaleyê vê kêşeyê bike. Yani hedefa wan çi ye? Du gotina Sırrı Süreyya Önder de zelale. Gerek bi serî de Rojava lê Başûr jî û hêzên siyasî yên li Bakur jî têkiliyê xwe û koalisyonê, têkiliyê xwe û dewletên Rojavayî biqedînin, têkiliyê wan tenê bi Tirkiye reve. Formülasyona veya çi ye? Devlet Bahçeli formülasyon kır. Go biratiya Kurda û Tirka. Ev sloganek nû na. 7 sale vê sloganê ye heye. Li 1919 de li konferansa aştiyê yel Parisê ev slogan berdest bû. Wê çaxê Osmaniya ji Kurdan re digotin vana dewletê kafirin, em birayê hevî Müslümanin, hûn guh nedin wan wek me bikin. Heta ew çend Şerîf Paşa tacîz kirin, Şerîf Paşa ji konferansa Parisê vekşiye. Konferansa Lozanê de heman lîstik li dewrê bû, gotin bi devletên emperyalîst û biyanî re danstendinê nekin, em Kurd û Türk birayê hevî dîrokî ne, kêşeya xwe em ê bi hev re çareser bikin, dewlet am me bi we tevde ye. Di heman demê de operasyona Özdemir Paşa heye. Özdemir Paşa Elî Şefîq navê wî esasî ez dibim qey. Ew û heyetek leşkerî yê teşkîlatê mahsusa dişînin Rewandûzê, li Rewandûzê bicî dikin, ji bona di serokatiya Şex Mehmûdê Hafid de Kurd û İngilîz şerê hev bikin.
heman listike dibin bira kes der ve karışmene be em biraya hebdune. Naha daxuyaniya Öcalan de ev mijar çawa teve gotun dibêje Kurd û Türk di dîroka 1000 salî de ji bona hebûna xwe biparêzin li dijî hêzên hegemonîk bi dilxwazî bi hev re tifak kirine. Ev derewek 100 salê ye. Tifakek navêna Kurda û Tirkan de ya 1000 salî dom kiriye tune ye. Hûn pir zorê bidinê hûn dikarin bêjin 100 sala 16 heyan bi 100 sala 19 di navbêna hin mîregê Kurdan û dewleta Osmanî de tifakek çêbûye. Lê tu vî 1000 salî bigire berçavê xwe yê têkiliyê Kurda û Tirka îzah dike ne tifake şer e. Dûr e dewleta Osmanî hêzek hegemonîk e. Kurd hegemonya Osmaniya pejirandîye. Kurda û Tirka li hember hegemonya kê 1000 salî bi hev dûr e tifak kirine. Ev derewa dîrokî îro ev çend sal e ev derew rojane bû. Boy çi tê holê bo vî tiştî tê holê ku gerek Başûr, Rojava, Bakur, Rojhelat siyaseta van siyaseta Kurdistanî bi hêzên Ewropî re, Amerîkî re, İsraîl re tifaka çê nekin werin di himêza dewleta Tirkiye kevin. Öcalan banga wî ev e. Dibe ev têkilî hevek şikest xwariye erkamey esasî ew e ku em vê tifakê nûh bikin. Demek ki hedefa vê operasyonê a fikrî siyasî dixwazin Kurda ji müttefikê wanê Ewropî û herêmê veqetîne bên bi Tirkiye re tifak bikin. Baş e Kurd dev ji hevkariya koalîsyonê wan berdin werin bi Tirka re tifak bikin dê çi bibe? Tirkiye bi hawakî hîn xurt bi Amerîka re, bi İsraîl re, bi dewletê Ewropa re ew ê tifaka xwe xurt bike. Problema pirsgirêka dewleta Tirka ew e. Dibe wexta ku hûn bi Ewropa re, bi Amerîka re, bi İsraîl re têkilî deyînin ez nikanim ji tirsa dewleta Kurdistanê ez nikanim bi wan re têkilî deyînim. Hûn dev jê berdin ez ê tifakê bimeşînim. Yani van rojê dawîn li gel hin qaşo çepgirê wan rastgirê wan jî bûne dij emperyalîst. MHP, AKP retorîka dij emperyalîst bikartîne. Yekem hûn dewletek emperyalîstin. Türkiye devletek emperyalîst e û îro li sê parçeyên Kurdistanê şerekî dagirker û emperyalîst dimeşîne. Tu ihtimala ku hûn dij emperyalîst bin tune ye. Derdê we ku hûn Kurda ji ber xwe bikin hûn û dewletên emperyalîst hîn bi hêsanî tifakê xwe xurt bikin. 100 sal berê jî werkirin. Ji Kurda re gotin bi İngilîza, Fransa re tifak çê nekin. Tifakê stratejîk komara Tirkiye bi Britanya û Fransa re çêkir. Komara Tirkiye encama vê tifakê ye. Yani devletên emperyal ev komar ava kiriye. Dixwazin heman lîstikê careke din bilîzin. Bele. Beyana Öcalan de yani du xalê din mane ez wan jî bêjim û biqedînim. Yek jê di devê Öcalan û PKK'yê de pêgehek efsûnî heye. Ev pêgehçî ye demokrasî an jî demokratîk. Yekem
demokrasi cüreyeki devleti, şıkleki devleti. Vakta yani ev gotine kudubin keke yaşar ve nahin fireh izah bike nizanim civaka demokratik velatê demokratik neteweyên demokratik evana peyvê valane. Demokrasi şıkleki devletê tu dikane devleta Tirkiye nîqaş bike demokratik a nedemokratik. Ev jî ne çareseriya kêşeya Kurdistanê heye. Li dinyê tu demal dîrokê dineri gelek devletên demokratik de heman demê de dagirker û jenosîdkar bûne. Çareseriya kêşeya Kurdistanê ne mijara demokrasiyê ye. Ne ku demokrasî were Tirkiye Kurdistanê azad bibe û ne ku Kurdistan veqete Tirkiyeyê demokratîze bibe. Evana du mijarê ji hev cuda ne. Eva 30 sale PKK û Öcalan di ser van her du têgihna de sergêjiyekê dixulqînin. Yadin gelo rewşa cîhanê û devleta Tirkiye ber bi demokrasiyê ve dehere ya ber bi tiştekî din ve dehere. Mesela em li Amerîka binerin heftak berê Obama daxuyanîk da go milletê Amerîkî nema şaşî û rastiyê kanin ji hev cuda bikin. Demokrasiya Amerîka tek diçe. Duro berê jî Trump û Zelenskî bi hawakî pir demokratik bi hev re dipeyivîn. Li Almanya hilbijartin çêbûn Partiya Yekem Hristiyan Demokratı, Partiya Duyem Neonaziye, Sosyal Demokrat düşündü derin. Seranserê Avrupa Partiye Sosyal Demokrat ne Partiye otoriter totaliter kurttu be. Çıma ev şerre cihaneye dühündür şerre cihanede meyla devleta nel ser demokrasiyeye liser otoriteriye totaliteriye. Rusya da hemen demedeye, Çin de hemen demedeye. Türkiye eva 5 sale PKK'ye ku dibêje faşizma Bahçeli û Erdoğan. Bi sedem em hevalina ticari devletê rasterast ji xwe re nakin hedef. Partiye Tirkiye ji xwe re dikin hedef. Hinka dikin dijmin, hinka dikin dostê xwe. Di şevekê de Bahçeliye faşist bu demokrat. Faşizma Bahçeli û Erdoğan bi gotinekê ji holê rabû evana bûn Partiyê Demokrat Öcalan, Demirtaş, Bakırhan kêfxweşiyê û spasiyê û temenekî dirêj ji Bahçeli û Erdoğan re dixwazin. Wek encam em fanatîkê Kurdistana serbixwe yekgirtîne. Em sengerê Kurdistana serbixwe yekgirtî çol nakin. Ji ber wê jî em vê pêvajoyê wek hücûmek li hember her çarparçeyê Kurdistanê dibînin erka me teşhîrkirina vê siyasetê ye. Pirsgirêka me ne ew ku PKK'yê xwe fesix bike ew ê çekber de an bernede. Serokê partiyê dibe ku ev 35 salê we ye we maneya xwe winda kiriye hûn xwe dubare dikin. PKK bersîv dide dibe rast e tiştê lazım 35 sal berê me bikira herî nêzik 20 sal berê divê tiştê gerek me bikira me nekir em ê ji niha pêve bikin. Ger ew ji xwe re li hev dikin partiya xwe fesix dikin bila bikin. Dev jî çek berdidin ji xwe çekê destê te de nev armanca Kurdistanek serbixwe be bêwateye. Lê ez qenaet nakim ku PKK dev ji rêxistina xwe berde. Ew ê PKK fesix bikin, beyana PKK de ew hebû dibe li Kurdistanê li Rojhelata Navîn û li her çar aliyê cîhanê em ê rêxistina xwe demokratîk xurttir bikin.
از لبر بسکرم دور الگورد پرسیوه از بدومینم گلک سپاس که ما مستسلا ورز با همی تماشاوان ها هم که خواست بین کن کومنتارات نفسینن راستی اوه گلک که دبه آلیکارش با بحث کرنا پروگرام همه او ایریشن کوهرن سرمجی ده برطرف به لوما مهمه اون لایک بکن یازی اون کومنتارا بنفسینن زور سپاس با کسین کن ها نفسینن و کاربن پار بکن میوانن ما راستی تشتین ایجاد بجن لوما که پیوسته ام برنامه پار بکن و لایک بکن بگمان امی بحثا ناواروکا داخویانی جی بکن داخویانی داد هندک تشتهنه که یک جه هم بجن مثلا سرخوابون فدرالیزم خودمختاری یا جی اتونومی تشته وقت بحث آنه بکد بیوانا برسوا پرسین ترکیه و کردان ناکن یعنی دورده او یک جه یک اوه و یادن جی مثلا چکدانین یعنی اگر چکدانین چه بش با کردا فایده یا نفایده امی بحث هایی بکن یادن جی تاثیروی سر پارچندن ده چه بش با روژاوا یعنی جبو ترکیه چه دخوازه نخوازه اقاسا بلکی گرنگی هایی تنه بش برکت شر 40 سالی دا لباکر کردستان افتشت خیات که یعنی لجبو روژاوا و پرچندن و تاثیره که چواب که امی بحث آوان تشتازی کن امی که خوش من که دکتر یاشار السلام دویواره دا دواره سوسیولوژی جواکناسی دا اوه چواب که دکتر تبخیرات اینزانم دنگ چوانه گلک سپاس از پیشه لیبوری نخواد دکم جبر که جهاز اکو از به کتیبون راسته پروبلم چه بود لما از آن هر سر تلفون ما جرنا جی مساج فلان تی و جمرات دی گرتن ل هیدارم دنگ من باش تی بیست دنگلک باشه بله دنگلک باشه من قاسیکو اول خوی هجا ماموسته هجا کفات من گودار کرد راستی اخفتنا کفات هو یعنی او سدما کو عبدالله öcalan de maddeye peşi de ev ki de izah dike jibo çi pekeke çebo jibo çi jihole radike rastê yani divê mirov ji wir dest bi bike lê kekfat ew tevgera dîroka tevgera Kurd hebûna vî sosyolojik sedema hebûna siyaseta Kurd sedema hebûna temsîla Kurd tevgera نتوابونا كرده أواجد ديرو قوي كوناره و أس جبر كوكك فوات سربيا سكني أس سرمدين دن أبكم لتاني خازم بجم كو توجرين كردي سالين حفتي دا نتني لسر أساسا ريال سوسياليزم و شر سار و سر أو مسألة كو تندو تجيل سر كرده هبو دربه چبو او چبو نجبر ويا چبونه تفگرين كردي تفگرين كردي چبونه جبر كو نتوايا كرد هيا دمكو نتوايا كبه لسر ناوي بيجي دبي سياست هبه بسر ناوي كرد سياست كرد دبي هبه جبر كو سياست جبو پاراستن و پشوبرنا جواكا نتوية جواتا کو بردوامیه که دیروکی هیا و نتوه دبه شرطن هودم ده دبه خواه بپاریزه ولاتی خواه بپاریزه دولت خواه آوا بکه جوات خواه مدرن آوا بکه سیاست کردما کو بیجی سیاست کرد سوسیولوژیک معنی بی اوه اگر سیاست کرد مشروعیت هاوی نه نتوه کرد به چه معنا چه وته چه مشروعیت هاوینینه یعنی مشروعیت سیاست کرد سر حقیقت سوسیولوژیک یا نتوابونا کردایه اگر تو ویا رد بکی انکار بکی یعنی تمثیلی رابی سرناوی وی بگوهرینی گوهرتنا چکی و چاقی معنای هبوناته نامینه و تو دبی بارک گران لسر ملتی خواه ملتی کرد 45 ساله تفگره پککه بارکه پر گرانه که
بلکه داگرکری گرانتر بویا بلا سری ملت کرد لهر دری لدیاسپورای لباشوری لروشلاتی لروجاوای لباکور لهر دری جبر کو او تمثیل هرچی قاس ج خسریا رسنیا نتوا بنا خو دور کت جرا بیانی بو او قاس وقت تمثیل کی خراب لدنیای و ناو ترکادا ناو دنیای دا وقت تمثیل کی خراب حتی قبول کرن و لورا ایرو گاوا کو سروکی وی دبیجه کو از چک دادی برددم و پارتیاخا فسح دکم لوما دنیا آنها پیروز دکه اوکی یعنی پیروز دکه کو پارتیه که کو قاشو تمثیل ملت که دکه خواه جهولی را دکه اویات ویواته کو اویات چه علاقه بی بی سدما کو مشروعیت خواه جه گرد نابینه لبر پروبلم اساسی راستی اوه کو تیویوان خرابیه تمثیل تیویا کو ایدئولوژیک تمثیل هاتیه گوهرتن پارتی هاتیه گوهرتن پکه که نه تمثیل سیاسیه نتوه کرد که تیویا پشکریا خواه جملت کرد دیسا دگرد یعنی دیسا دبو پارتیا ما پارتیا کردا پارتیا او د چاوی او کسین کو پشکریه ددان ایرو او چاوی او کسین کو ل میدان شیخ سعید دیار بکری پشت بلاو کرنا مانیفستوی او بیانی هر کس شکستی بو هر کس به کتیبو شوکه اویا دیار دکه کو يعني هيجي ملتي كرد قسمك ملتي كرد يعني ورهي بيدك ور تصور دكاكو تمثيلا بكا تمثيلاويه يعني تمثيلا ناسنامه ياويه زماني بيه هبونا بيه كولتورا بيه فلان بيامن اگر چه کو براستی پکه چک دینه و خواه فس بکه اویا راکرنا بارکه گرانج سر ملی نتوا کرده اویا کلی طبیب امی سر بپیون گلک اصلنگی گلک پروبلم هنین کو جمرا او نادن کو ام بجن اویا بچه سری ام زانن 1999 هذا 2001 دودا 2013 دا همین پروژه هبون همون تشتان هبون بلکه هنجارات جه زیده ترجی حتی ناوی پکیکه جوری را کرن کادک کرن چه کرن کنگره کل چه کرن نظام چه کرن لی دی ساجه او بون لیت البت از سروات تشتامی سر بپیون لی از داخل دکم سر او که بپیون یعنی سر او متنا کو بلاو کرن دنگ متی نواه خواست از وی بکم یعنی ناوارو که مثلا اگر ملت کی 5-6 میلیون جماراوی به و ستاتوی کی تجیرا نخوازی مثلا بیجن سرخوابون دولت فدرالی اتونومی یعنی تیدا بحث زمان جناتیه کرن یعنی مثلا ده سالین بری 80 دقیقه وقتی که دگو به زمان دایی که پرورده یعنی ملت دگو توانا رفورمیست نظام چوتشته و افجی تداتنه یعنی افجی چه تاثیر و دوار سوسیولوژیک دال سر ملت بکه یعنی تشتکی آوا یعنی که دخوازه که تشکی آوا تنه و شوا بگل لسر ملت انکت بود دیتو چوبون میدان شیخ سعید ملت هر کسی را پرسیار دکرن و چما هاتی لبرتی چه لبنده چی گوداری که لهویا چی کو ببیزی سایره اول گفت ام اشتی دخوازن ام ناسنامه آخه کلتور آخه و زمان خود خازن يعني أخفتنا ملتي أبو دور دا أشتي وعد تكرن لزمان نصنامة وكولتور نا
او اوت يعني او تنيا البته بیا ملت بهوی دیگه بهوی وان کسان دیگه که هیچی تخمین دکن که پکه که تمثیل که کردیه yani axaftına Abdullah Öcalan da baş mükek Fuat Pırsa ev kekir yani ev civaka demokrat yani de millet yani civaka demokrat şiye yani de tegahka Türkiye'ye yani beka sivil toplum evkirine vergerandınacı evka Latini Avrupi ev sivil topluma yani bahsa sivil toplum dike yani millet eğer tiştek تخازه بلا او بخا جبوخا يعني ملت شي يعني الشخص از يا شرف سلام اولو دخازم بزمان كرديه او بكم يعني وك شخص كان جروبا كان كسابين باخا از بخا زمان كردي فير ببن بخا جبو زمان كردي او بكم او كارين كولتوري يعني جوات اگر برسن ناسنامه کلکتیف ده اگر جه آلیه دستوره و نیت گارانتی کرن اگر حقوق کیوی تنبه یعنی وک ستاتوی کود دستوره ده وک اتونومی ده فدراسیون ده یعنی جه سرخابونه دولت که سرخابونه ده او یا ستاتوی کود ناسنامه و کلتور و نتویک حیاتیه که به حقوقی و سیاسی اداری گارانتی تخبن گارانتیه اگر او تنبن تنی به کار داخازن تاکه کسی تنی به داخازن سیویل توپلوم یعنی چه مافته نایت گارانتی کرن نابه کو گارانتی به گارانتی یعنی او سیویل توپلوم جین کو دولت دموکراتیک هنه yani devlet bu kadar demokratik godariya civake dike ligor civake tevdigere civateki liberale devleteki liberale o gavaku embeje milyoneki insan zamaneki dixaze ev devlet mecbure ve guhartini çeke kanuni parlamento axada çeke o garantiya ve zamanı yaptı yani kültüreki yani naslameki le em le roşratan avin nedel devleteki liberal dene. Devleteki yani şekil şu bir gringe enviya bu bejin aktörün ve aştiye o avakırına komelgaha demokratik se diktatörün Türkiye'ne